Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults
and 25 ta'ala for children under 12. You can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina i so ostangata. Au e fata pena i mono tuwa e seato, siaki mua mua o pepa balanga i da malaiva ane de tele. Ona e anga ine ilo tuto wavandi, o lo o yai de tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i the security. Ona e ulu whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava nona mātua fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te imato. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau i lalo se furu mi ngua tausang. E paulawa le mea e te whaia o le tutongi online o na whaani leo lau City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o landa se whaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whainga amlanga. E sili la valo ainga mon, le Faleolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, it's safe.
O te whiwhia whaatalofa ma whaafeiloa i o whaalofa whaatulima. I le nei vaenga o le awhiawhi i na ua se fonu ma le tonu minute wa te ainei le i tula e wha i le tautua whaawau. Ia alau Blue TV ma le polkalame o le tauta ia e le nei vaenga o le awhiawhi. Mai moanga fo i Samoa. Ia, tonu mo te malawa. Ia, nisi fo i o lunga o le ea. Yo tonu o Tavale, ia o lunga o Vaatetele, Vaala Upasese. O whea lava lea i te maua mai eile nei porokalame, le nei fo i vaenga o le awhiawhi. A talo fatu asiata, sofa marumalo Yesu ke riso. Ia o lea li i o leola. O ia fo i o lea li i o le file mu. Ia ua fo i le whaasonga wao le nei vaenga o le awhiawhi. Ia ua matalupe fo i le alofa. Mleanga le leo le tua i le nei aso. Fua ina li soifua ma leola. Aso lua su ma leono le masino me. Lua fe lua se fulu ma leono. A o tātou wanga atu i le o ngā tonu ngā le mu o le leitou sanga. O le ua tātou le masina lona lima. Ia, toi o seanga. Tātou tu vai le masina lona ono. O le o ngā tonu o le leitou sanga lona winga. E le to yeise me fo ile le o le tausanga e fo po le tausanga fetoa a mata o le ua tatou o ile o ngā tutonu ia po le o ngā manga o le kausanga pe atu inisio o ngā ngana e wha matalaina a o le lofa o le tua ia a pelepeleina lo soifua a puti lo uola e a fi malu le savalinga
ina ne itu ia pe ulu fia lo ao ma lo vai le savalinga e yei le matui e yei le maangao e yei le maa e whaalave le au ia a iai o ia i le savalinga e le ia se mea tātou te whaanoa noa e le se mea tātou te popole vale ai awa o ia ia na ia te i tātou o ia fo ia te ita ia le fo launga whamalo atu le soifua manuia o mai le fiafi o mai oe malo ainga ia o mai fo i tamama tina mātutua ai mai se fo i ia o le lava loa i la tau fo i o loo to tonu ainga no pia iai ia matapu tapua iai faiva o tātou watunu whamalo whatalofa o le whatalofa mo au na le tua whawhia ngai ngā taulangi whatawhai taulanga e fia whamalo atu whawhitai atu whatalofa atu malo whai o le whaiva e le tari tununga wala ngatila le alofa o le tua ia i le soifua maleola e whai ei o na tātou whailoa i vai rupe maua e lo vai rupe sa a ia i le langi fo i e mamama le soifua lau le lei whamalo le folau ia afe mai e whaafitaia ia i la tau o loo whai ma malosi o le nuu malosi o ainga malosi o le kalesia malosi o le atunuu ia po o tangata whai ngā ruenga o le ala vale to ai ngā ruenga o loo e whaia wha malo wha talo whatu nei vanga o le afiafi wha malosi au mō tātou ia i le nei fo i afiafi a mese fo o tātou iai i le amatanga o le tātou porokalame o le whaamoemoenga o iei so tātou whaamoemoenga po iei fo i se o le alo tātou purpose matulanga uma whapena ia iei nisi o tātou o le soifuanga le nei e whamai kau ke o au se kālia o ingala iei le manguia whamai isi o le amato movie Amerika langa o ingale iei le manguia whamai isi e koe fo i Samoa o ingale iei le manguia o ngisi fo i o ngi usila o whea lava le me whewhewa i solo ai ia o le ngangana ua tātou whaia i le aso ma le aso whamai tātou wo i o ono le tele le tupe se whi awalanga e aka kukalango i mengi o manguia e ke lea ngala walunga le upo le tupe o ai le ase se whamai kako wo i manguia ai whamai ai siropo a manguia whamai kako wo o onga o manguia ele vai me kako wo o onga o manguia fale anga e a mulia o tatou mafau manguia fale anga ai a le ai se ku pe de kanga mamakiva e fainga ka kele onga ka ko ori ma realizing ai yengi manguia fale anga e sa ola uta o le tele la o le soifu anga le nei e tele na tatou fo lau i mea e vaia e tele na tātou folau i le tino mai o mea. O le whesiti, o iei se purpose, e iei se wha moe ngā tonu e mawhua na tātou whaia. Ia, o le wha amaro si au whenanga mō kako. Lea tonu ala mele ke chasing al taimire nei. Some people they chasing money, some people they chasing talent, some people they chasing career, fame. O ha uma me ese o le soifuanga. Chasing degrees, etc. O nei mea uma, a le se wha moenga. A le se wha moenga le. E le mawhai fo i o na tau manu, ma tau lau. Le ala fo i la lea to te le nei nisi o tātou ma ainga a o i au se kālia. O akunga i au se kālia, a o upu na whai ma tau mawaenga. O ai aku o ele I leva ai koe fo I mai maurkaimi e ai nga fapena mai maurkaimi e au ngai le ai le au ngai le e au ngai ka meki a o ngai le au ngai le o I nga ruenga ele au ngai a te le I ole e mafua mai ona ele I ai se purpose e mafua I nga ho se fonga foi la le fapena le le ale wha moe nga le lei ia e ta oto atu ina ia whai le lei fuafuanga le tangata la tauia a malo si au fo ile na mo tātou nei vanga fo I o le fiafi o fo ia te auia te leo taimi wa ta whealua I le lalolangi ta whealua I atu Amerika whealua I Australia e oe ia
ta dia ia sa mo wala nga soifua ma feola ma fanga ngau ma ngofo ma onga kupkupua i sa mo wa mala mala le ia ile inside out to sa mo ai ole to mai Australia Amerika manisho atunu e te lea lai na ta la tu e pi fa e fa malu mai mea manga ngai ma fe pulafi ma ila fe ila fi vo ile ia se fa mo ngale le yo mea ta tu te fai fa tai fo ile tua ma fu anga fo ile na ta te lo ai le au ta matau ma le au la vea yo le tua le nei fo por kalame ma fu isia ona e ia ile fa moenga e ile purpose o por kalame e ile purpose e ma fu ai fa tu la i le tua ela foi le au ke lo how many times to te fa fonga mai pe fa akele ngo pisa kursua fa le tua ele pepe lo ngutu e tau le yo le tua ai sia le ngo ia fa ku winga le ngei por kalame o ia na fa duina le nei platform Blue TV ma le tau tai ai e fa leo ai la ngona e fa leo ai leo tangata wale ai ni leo na ole nofo pe yo tangata wale amana ia o la tau leo voice to the voiceless fa fitai ai la ole racing ala nga ole platform le nei e ma fa ai ona fa le ole purpose le na le la foi le te lo taimi a o ta tau fa vai o ko fa vai le ke le o kai e ese foi le fa malo si a wina ma le fa fo wina o le ma fo fa o le isi foi taimi o te tau mama ya te auto e ai kai me ka ke ala ku le fale wo ka vai le ma fo fa ma me la ngo fo re tangata pei fo yo oi ai to te silafia e fe kau ia lo ka kau fo ile le ka ke kau pi ka ke kau down no ko ka ma fo ai i me o ke fo alla se para kalafa a se tangata ale o se fai fe au ia so se wai le tu lo le na o fenga benga fo ia le tua e la me ma fainga la ku au mai le fe au fo ile le fa malo si au encourage uplifting strengthening enlighten sole ka ke ia wa i me o ke fo o kiri ke ku alla se para kalafa ala fa so mai e fa malo si au winga kongo male le pika ke ko ngofo mo ka fa pe au vai o fa pe le loto le tuai e se lo le anga i ke nga lue mai ka ngaka you work through some people inga ua fia kalangoa le akua ia saulo ele i speak sa o mai ale akua saulo le ai nganga lue mai le leo le akua through Samuelu alu e faia saulo e faa umakia uma amaleka faa umakia e o ele kupu la yai e o ele kupu o a kako faa umakia uma mea uma ya amaleka kili o saulo le kupu mana tua mai o saulo le kupu isalae ai le i karangoa mai le akua karangoa sa o ia saulo ai karangoa mai ia Samuelu alu o ia saulo ka o ia o fo de kai mo ka vika ia a fia karangoa mai le tua ia ka vika e karangoa i kangaka i swafa ia na tano o le perfeka nga kango alu ka o ia ka vika le me lea so o so i fonga fo ilale nei e ia ile kai mi e ke kau fa vai ai ai nga lue mai le tua ile si kangaka kango send lau message send ai e lau message fo ile len kau send ngafi wa ile kai me fa benga am I right sao e ile kai mi nga ku e ke message mai ke au ngafi but all of a sudden ke ia wa ngalo ai ke ia wa ma ko mang kwanga nge ngo fo no send mai nge ai ke sending mai nga e pa to nua fe kaui le lei malo mo mi inga mai lor salam mo ka vika na te laulau mai
o le mea ai e tatau ma le aso. E le o mea ai whaarekingo o ngai whakakau ai ngā mea. Yes, e mawhai ngā ka o le mea ai whaarekingo. Ai o le mo o mianga fo i mo le whawhanga ingo lo wanganga e lau mai i le mea e kakau ma le aso. A whaila o anga ngawhi ngā ku e ke message mai ai. Ai wa ora fasare no e pisi e whaia lea mea ngano inga press le pate no lau message ke li. E le i kakau mo a ua ngawhi. Langa ku ulea vango e wha mahalosi mai e isi ka ngaka. Ai wa ke i ai low pressing anga ngei sau lo mare mea. Ai sau ngā mare mea o kirikiro kung o ka pātonua asiata. O tele i lua o heu tele i māsani a o he au te fia e muri ta iau por kalame. O tia lo uloto i lo vai e tua nafi lo ti ngā. Malingi e alo i mata ma te talo atu i le tua mo oe. A alfautuanga mo oe le tua ngane po oe le uso. Ia leo e le atua lo loto. Anga sa ua le mea pātonu au koe sa whai whapenge e rau whapea. Anga sa ua le mea pātonu ai ma whau ke e koe sa whai ke isi ai ama whaaru e rue whapenge i marango fua pāmasinga mapu voile. Alai se whauru whale le sa vali ngā ua. Whauru whale lo loko le sa vali ngā ua mai. Whekau i le lei mo oe. Lea lea. Whawhikai ke le lava. Whawhitai te le lava. Whawhikai o ke le mwhaingo o kango e lau kai kasi inga nge i o usi i lesi. Ai whaasa vali lesi inga nge i o afisi seisi. Ia o ngā whaifo i lea maulape. Ai ma whai ia ngā uwha o ngāle nau na lau tele. Whaafetai tele mai re ka ele o roko. O tau umalava. A meli mai e le ngaka o whaamangu ianga o le haso whanga. Ai au mai a ia mare sa vali mare upo le tua. For that, I thank you. From the bottom of my heart. Whaafkai kele lava. Mo mea uma. A o whaamano si au, o le ala fo i lea e whamai ai. Whamai a whaiwa e malosi. Ia e whaamalosi a ki li reisi o uso. Tātou ia e. So i fuanga na, o la unga whaafkai ngai wanga le fiafi. Ma le whaamalosi fo le nā mō tātou. O ua whea le nei vāenga. Ia langa o ngafi. O te tau tino atu. Ua lai o kere i mga o ke anga sala. Ai o langonga fo ia ngafi. Wa makua kau punga mai ala ngona whapena. Langona fia tapu masui. Ia langa o le tau te le soifuanga ma le holanga. Le keke i fo i ka Yesu. Fiwa e launga aku ai o mai a fiwa e launga. I o kou whaamamaru mau koro uka maa. I o kou whaamamaru le ama le a awange o kou. Ai o a whaakauma whaifuri maa keki i ko ngore. Sasaro e Yesu. Whatoa i fo. Ia whapena fo i le soifuanga le neng. Ia e whaafteitele. Ia. O vai e tunga o tusi nisi o. Tusi e ai. Sen mai fo i nisi ia. Ia tusi ngā si. Asi tamaita i tusi tala fo i le mai sa moa. Se on tō rua le na. Whaamarolo le tu mau. Ono tua inga fo i le. I le a fo i. I le warrant le na send. O vai atu fo i vele manai o le. O le manai o le mea o le whai atu ata porkala mea lai whaalongolongo le lei. Manai a. Whao ngā le lei leo nai au whaasoa e. Whai ei tau tusinga me whapena. Wa fo la mana tu o yo le tusitala. O yo le tusitala e le se whaasala lau. So e se ala le fola whaakusikala. Feo a ima whaapefu vai o e. Whai te tala solo e sue. E se le mea ta o tangata whaasoa. E se le tangata ia. O le whaasala lau. O le whaasala lau e ke ngofo aku ai feo a isoro lau vaenga. O le esesenga le lau fisosoa ni atu. O le tusitala. Le la vea ai si mafinge le ngā. E te whaapefu solo vai ke sulu solo e su e au news. O lau ngā mea langa o e orkusikala e ke whai kakara solo me whero li solo. O le tangata whaasala lau pei o au. O te nofo atu le nofoa lea.
ai ai la le au su e ai la ufahenga io o le au fai research o le au investigate o ka yo investigate ia me uma ia intel vai ia uma la e ngā lului e ar kala kuspa ia e ngā lului me uma mo le lei o e alo lo fai le tua ke lo se fai atu ala utama fa soa le se fa ko ala kama fa soa le ile maule o le kele o kaiminga o fai ai le maule e misia ia ke au le upulea mea uma now e ngā lulue mea uma mo le lei o e alo lo fai le tua a o kaimi o ke fai ai le maulea i lo uma fau fa pea o ia ngā lulue mea le lei uma mo le lei o e alo lo fai le tua ai wo koe ngofo mo koe realizing wait a minute ele ngā o mea le lei e ngā lulue e ngā lulue mea uma e ei fo ima mea leanga e ngā lulue e ei ma mea leanga e ngā lulue whaakasi ma mea le lei ai fai mai mole le lei ngā lulue mea uma mole le lei mai lono winga both good and bad will work together for the good of those who love the Lord. O le hale winga o lau whamakalanga. Le ala fo ile na wo toi realizinga ma toi musu mai le nganga o le kue kia. Siata. Se oi ke ika i me le nganga e fai mai a oi. Ia la e ika i me le nganga o me nganga e ngaru nui. E ngaru nui me uma. Remember, le nganga o ke kaukala so o le maulea. E ngā lulue mea uma mo le lelei. Ai, i kuhaku o lo nganga le maulea. I lo tāma fau, ngā o mea lelei e ngā lulue. Ai pe i kai wo ko fru le kele o ngei mea malo va ai aku. I le kau mawhai mai o le fili maanga au maanga mai lei. E kau a vaku a usa moa. Se i whaafale pui a usa moa. Se i kakia e sere mako keisi le whai. Ai se i o mai e whaari rola ko fia kau i masui. Ona o lo utau talatu e wha mapu e irunga ma wha iloa la tau mea pio. O i ngala. Ua matua i mata hita vai fo i lele ongo sai o kangaka. Le ai ma se ongo sai se i whaakali kali. Po o le ha se wha i unga hau e whai aku. Awala ngai pule hau i lau whai unga e le ai lava. Ko sa pe whai mai tulou. O lo te wha so atu. O le fo e ka oko i lau legal team. Ko iai le avangoa ia la tau po le ane me mwhai. O le ala i whai a kuasa ma ko kari. A ua kau whai whepunga ua le puipuia o la kou loko. E o whiwho ingi mea ke manga o e mauar pua ai lau mai lei pua. Ai e koe zau whaire mai lei, ai e koe ruwarwara au pua. O le ene mai lei lei. Sau ia o le whaire mai lei i. O kou sere sila. Wa le ma whai o na puipuia. Nga whaakanga e le tua. Nga whaakanga le ruling le a Rosela. Se i whaamaki kila ai loko o kangaka. Ai le aia se i kau whaakari po le mea ma whai nga apili. Ai po le mea e fosi ai au ke aru aku pe pule ha au ia pe o ke kango koe wha le au ngā inga le kangi. O ha umangei me vai tātou iai. A ua le ma whai leanga ua matua. Ua mati la tila le ola fia tau i masui, le ola whau. O le upu lea. O le upu lea le fia si vaenga le wha o ngā mai ngei. A o le mea tonu a lea lai fio lai. O ngā o wanu leanga po. O ukoe ngofo. Ai musu mai le nganga o le tua whamai. O le maule ke le nga e fia fai. E ngā lulue mea uma. Asiata. O le upu whaama mawha o mea uma. E le nga o mea le lei e ngā lulue mo lou le lei po le lei o e arolofa i le kua le ai. Mea uma longo winga both good and bad. E work together. E ka penga lai le kua. Mole le lei o e arolofa ia kia ulongo winga e eifo i mea leanga. E ngā lulue whaakasi i mea ia.
ai e uma e ai mo le lei now a e fie lord confirmation nga speak le ku re kala ya Josefa fa mai se o kali fa le nganga a e fie mala malama ile mele o musu ya o aro ko fe kau kala ya Josefa o le ane menga kupu nga le anga inga yo ngauso nga o fa akau nga o lafo le rua lo loile o for kamai kokor mangu mo faila ko kama woki wa ai mangu o le ara nga me se mele le ile ai o le mele anga o le makua le anga o nga me nga fai ai fai mai o mea o ma yang nga yo yele wari ia nga lue ai le nga o le tua both good and bad inga ia mo le lei o le ale le lei ale nga avakua ma fa ka wa kur kama le ma fa ka wa ku ai le au i polonga ma avakua ia ai kupiko ma avakua ia malanga kaukua fa makala le mikier kupu le sa oloko kakala le kama ma o ia inga ia ngofo ma avea ma pale mio ai kupiko o le ala le winga o na mea nga lulue mea uma mo le lei o e alofa ile akua o ke alofa ile akua o le mafua anga le nga o ke ku mauai o afo i kaimi ka kou ke fisou wa inga i mangaku le nga iei le kaimi kau ke langonga ai wa kako manga nga o e vaveroa mea ai e ke koe ngofo a ma koe faku maile nganga o le akua asiata e le i vale ku ulima lo u raisinga o oe i le porkalame lea o le kaimi piko silianga o laka kua ia oe o le kaimi wa e fekepa ke pai e pe i fōringa wa le aise isi wa le aiso wha moe moe e pe i fōringa mai wa le aise ni kangaka e mawhai o ngafisio soangi ia oe o le kaimi piko sili langa o nga o si iki ai oe lo a au kamakau o mea nganga u kou frua nga pō wa koe wha amaro si ai lo uloko ai e o wha soa mo ia ko ke rika i keiko mos wha soa le ngis wha sara lau e ngango whai aku ngango hau e honest from the heart mea ngango ulango nganga pō i oe mo ulango nganga pō le langonga ngā le musmusunga le nganga a whai o aunga o wha akuinga le porokalame lea ma o wha amapu e inga oe auange i e fekepa ke pā ima e wha apea wa le ai se isi wa le iso wha moe moe o le wha moe moe le kangaka e whanu a or kaim piko sili lea o ke si iai oi lo ulima ka makau i lo a au ka makau I will carry you through the storm la ngā wa usau fia fia o usau fia fia fo il porka la merenge anga o ka koe pe yor ka vale afi po le alo mi mika mai lau ka vale fo po le hali sawa fo mai a oso se lau kilo mika se konge e au ai kau empty e ia kaimi e mo o mi ai e ukur pensingi la na wa le no fa ia tu fa tele ie na tusi mai ma fa ala i au mai fa fika i kele fa malo si au lu i mai au challenge mai fa fika i kele tatuon malolonga a foi mai fa filo ili atua tatu tele no tatu issues ne vanga le fia tatuon malolonga Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. Pese a tu matala no matamo fiele mafaya upuna fa matala ua numera tasi fo I oe
Samoa. Nema fai Fa'amalo si tu maupea O te alofa ia te oe la Samoa. La Samoa. La Samoa. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Jaimolo wajile ua joe se furu marifitu minuti o le tale o le itu live lima. Tautua faa wau o le Blue TV ma le proklame o tau te iai. I le nei vanga o le aviafi ina ua fifie whailo atu o le ua to ai tau nuu. Le va au le telefoni o le vainu. Ia. Songa le lei a tau ka pete ni mai le telefoni o le vainu. Godfather Monofui. Memory. I le nei vanga o le fifi. Ma rosa i fubunuia? Se fubunuia siaka. Ia. Kai ka pokalama ia masfode sisira mai mo mai Samoa. Le va au le atu wa le. Ma ka foi roma ko wa. O le telefoni vainu. Ma le maurel kaukala. Ia, e rua ma ko wa. Maurel kaukala fo aporima. E mua la re si kulua ma ko sa le longa. Oi oi se ia la soga. Oi e mua le o yo lo fina ngano e mua le telefoni. I mongo. Mongo. Kulua la ina sa le longa. Ia. Oh. Ia ko ku koru mongo. E fia va mono le sau. E lua, fa ko e lua. Okay. Oh, o lo fa kura nga lea. Yo ku fa mali yo leo. Leo po le pia o le. Ia. Sa wela ye leo va o ye ka me ka o tan pasko po ye. Oh. So le lu ba ngo fa muri fa ka mo mo. Ore ba ngo fo ko o va ngi mo e le fia o va ngi e ke fiwe ka vo je fu ya inga ile mafai ngo ku a le bo va ya kunga oi po langa mo mate matenga ye te fai ya le mo makenga o me mo ya a ba ka le fo a olanga ba mangi ko para ko e kuse e le ma va o nga kusa ye ya ka ko kasira fa la le nga ba le ka ngo mo ia kusa ba le ka ngo mo kusa penga oilanga alo wa e alo so oi telefoni telefoni ia lo na lua kau yang kasi malu mar ko wa fen kasi ia ole ala ku lua ole a tolo ia tolo ia tamauli o ai lau ku fa oi lau ku ko fo ile siva amongo ola le singo le fia tau le vasa ola le ngor va ale ska ko va amongo confirm mai fa mo le tato fa mai si tau sala le vasa fa mo le fa sa unga po lo ngoinga le siva amongo ola le ngor si tato va amono tau sala le vasa lo loa e nga o sui ai le ngo le fia tau le vasa lo loa ui ia salo tau pasko tau sala le vasa lo loa sa nga pe o ba ia lo nga fala o ai tan pasko ia e ro ke ka kuskusi la ro ia sa wa e do nga dima ku di moro le yo la ngai la vale ora ai ko le fo yo le la fo vale le aro le le fo el malo e praia ai per to o ka va singa ia leo ko e pe leo ia wai lo lang la ungu ia sa tau sala le vasa lo pe ba au pia le ai o le haru va au mato o to amua litorina ia nga litorina e muri la ba nga se de nga me kai ale ya lai lo le ale lo ko kala ato sila mai le introduction o le tato wa tau tai le au va ale karo mai fa pe ngai la ko ri mai fa sa mo ala potu au va ko ngare ko ingo no ken
Le aso le ongo na sfuru tau sanga le na matou o pu e mai le tau mawhainga le. Okay. O lau whaakulanganga, o whaakulanganga le a Godfather, wha mau mai o tau. E sili e mua le telefoni o le vai nuu, lo na lua le tolo tolo o ta mauli, lo na tolu le tau sala o le vasa, po le vasa lo loa, po le vao maoa, lo na Don Pasco, lo na lima malu o le malo, ia lo na ono loa le tamarina. O Don Pasco se nga vau, le ngolea se nga vau. Senga vau. Pe ala le tamarina, ea lea e tamarina, lea le ngari torina. Okay. Mangaya. Po le litorina tamarina le alava ongoloa. Kusa pe ko e lua lo aso foi ku. Avakulole si update. Oh. Lang fo roki kilo kemi. E o va ala le le nga koreng. Ya, o waia. O waia o le muaia o ya oela nga ya taua ka fadara ya. O waia o le siampingi tolo. Ya. Tolo tamauli. O le kurua ku koru ku fa pule mai o ko. Pule mai o ko po ai ko ke ka va mai ku ru ku ko ku fa o le siam pingi ia e ko e sola foi ma sia mato va mai le motel sala fa fa maruru tu ai le ataua ya de dai maruru tu ai e sola ma le tolo ta mauli o lo winga lo manga ko lu e o fa unga e de sia nga de si be ka winga le o ke di fa ko le sia nga lo pule o to Ele ai ma sa kara va ko ele se nga e pule lava o to le tulanga lua o le siri lava ia ya e o foi makamai ki o le moku o le so tau sa ili atu sa mo va ile aso tae po le se vai ngo to mai ele ka vanga le ka ko kiki va sa mo ya ai ele au mai sala fa yo le no fa longo tu ele ai ma se fa ia inga ele ia se malolo o le au e mai le afio anga o fua lunga, pe o fua lunga po fua lalo. O lau kiki. Au kiki. Kamu kiki ka. Fa pe mai o le au lea, ele iai lava ma se faya inga i pool games, au lea la fa nga solo, a nga i le pa umanofo. Ia, o te le isa ili tele lava po iai foi se au o se matonu umai satu paitea. Ua kasi ngai master o me kau kiki. A kako karango e ngaru faki a kako karango e ko ula a kako karango e vale do sami a kako karango e kipa ula ya o lai fodinga mai o lai so longa le leile tani forvao ya sia mato au fo ia le liona mai lo lii ya le fo e mau atu lai so longa le pat se tau sa ili le leile so tao ona avatu e lo leo se update mana ya o le tatou liki kirikiti o lo fa ngasolo nei fa longo foi wa au ia pusi ula la fo e seki seki fo ia nei au ia mariano no ai mata o lupe siliva au uma fa pena ia se tau va ia tu mo se o tonga la so tao fo ilalo mango i foa pe o foa lunga ile au na se mai se ile leo o le au nga la ile ngole au nga lo fa ngolo o le posi ulai nga kongua tonu le au na posi ulai au na le no fa longo la hele ia se fa ia inga okay ia le na fo ilalo ia okay ia wala nga isi au e seki ya ku i me tona menta ela ku lunga ala ku ki ai foi le au fa kifa ku ilalo ela ku lunga la pakaka ia wo for ka longa fa pena ia ta me ia e le tala fia finally Sam is out and free Sam le au ioe also known as Sam le au piki and his wife Sivai ai mai se o le tamaita ia Lise Marie can we have those photos up famole mole or finally free ya le auto sisi de mai
O le urua I fale ainga lea al tamaloa after 2 years and 6 months. First, formal and official meals. O wharenga sainga. Tau vai le fale ainga lea ua sunga ya Samuel. Ia, lea ua matalai tua. Ia, ai mai se foi o le ele ngata siona fale tua ya si vai. Ia, ai mai se foi o le tofina ia Lise Marie. Ia, sa maua le avanoa o te talanoa iai. There's another photo, Carl. Now, send that to the tattoo page. Sa maua le avanoa le atau o te whaasoa. But before e maua koe se vaenga o le ma whaasoa, lea so langona finally lua tau sanga ma le ono masina le umwhai ono walk free. Koe o ka fia pe o mengi wa lewang. Kako umarawa. Leisi siri kalo wa lewang kausa kuas kamo sa. Ya lea wa sa koe kua. Ya o kasia le aso ai pe wa makafa o mai aso e kere sa fal pui. Ira ka vai ku ia. Ya bese fo ia le waku le mai kako fans, ma supporters. E fa maro fo mo fia o makala mai kua ia le uso fo ia sa. Leva tele na ma tala noa na nei te lo le ulua I o le ulua I phone call overseas le al te malo. E vili mai la u telefoni o lae ele 11 na umano mata le live ale Radio Polynesia mai Samoa. Ai te tangi ala u telefoni o la u te vai tulae au vai tula I re numera mai ale tau ainga. Aur kai minga la u ke savali rungo le maunga ngei le tau. Ia. Ai fai la u savali o kango ko ala ia le e te vai toi o fulo te o fu man matal nga o fu gym lo ke koleng. Ai to fo bele le fale vatu o media tule ia. Atu vi ia le li o le o va ia tu ai se o le fale fai se tala. Ia tau no mai lo le fale maualo male vanoa le ala o to ai le fale inga no inga wa uma mai tai morinu uma fe lo inga ma ainga. Maualo male vanoa fa so atu ai le uso ai mai se siona fale tua ma le tua fine ia Lise. Ia ma nei le ma fa so about 40 minutes. Ja. Ke lo ainga ma ali le ia me ia Samuel. Nai fia ai wa seki ia fa so. Tu la uma mor si le fia fo ia le totele te lo si taimi fo I pole na ua for si ai malai nisio o ila tou na fa la wilo mai Samoa. O le ua mangalo time serve. Mai le fa mauni ina o nisio vaenga le na fonga ina o vaenga na fa mauni ina fu ile le tua inga leo so nga tula fono e afia ile sunga ya Samuel. Fa pe mai sa amata mai le fai tau o tau sanga ile lima tau sanga. I soli nga tula fono fa pe nei which is se tato fa tali le written se fa tato talia le fai unga tustusia. Ai o se vaenga le na mau le tau o tonga to le fa soa Samo. O lea ua mangalo fai unga le fionga le tamai tai fa amsino ya talasa a to saanga. E fa pe mai o le fai tau au fai o tau sanga e le fa tu sai soli nga tula fono fa pe tau na lima tau sanga fa puipuina. Peitai. Na sawi lalo I winga le lei ma mio nga tau loa ma le usita ia le taimi o tau fia ma loka ina. Ia ona amailo le lalo o le fua fa tau o le fa msinonga. Ua lava le afa o le lima tau sanga. E fa salai which is e lua tau sanga ma le lima masina. Ai fai tau watu taimi ia ma masina ma tau sanga ia sa fa pui ma tau fia I Samuelu. E lua tau sanga ma leono masina kuso o la siri oi lua kau sanga ma le varu masinga o la siri masinga e lua pe tonu. Ia ona fa maliina lola ia leo le fionga le tamai tai fa masino o le a mangalo time serve. Tu sa lava le na. Ia if talia le fa masinonga e fai mo na fa salanga. Ua fa maliina ai le fa masinonga. O le tulanga la na ia Samuelu. O siona faletua po siona to dua ia si vai. Na saule fua fa te tau.
e te tau i le whaamaonia ina fo'i o lana soli ngā tūla whono le whai mai leo o le tau puni ma le whaalafi o Samuelu. O se tangata o lo sa ilia e leo. Le sa whaamaonia ai, ma o le fua whaatau o le tūlanga lea i le whaasalanga, e 5 masina. Whaafare puipuina. Peitai o lea na mai atu masiaki, e ono masina ia sa tau fia i fo'i si vai la tau ia. Lo no winga ua au afare tō whaar whaamisino ua lava fo i le nā e whai whaamaria i nā iala o le tūla whono ua taria ina fo i le nā e māngalo ai. Saulo ia Lise Marie o Lise la o lona mo lianga lea sa whaamaonia o le misi o langa saingi e kasi mana tua foi te mile te alo te saini po le afiafi po le tae au pe fatasi le vaiaso pe falua e ia ila le saini le tamaita ia Lise sa misi ia o le sa fa malieina le tula fono e uia ai na fa malieina i mafuanga na leo na misi o Lise la le vea i le fai unga foi lele o le discharge without convictions po o le solo ia e au noa mani whaamaonianga o ni morianga. Po in other words, sa o loko le lei. Sa o loko le lei ia. Le aise morianga solo fua e au noa mani morianga o le tofine ia. Lise, o le ototonga la le na, pat o le a whaalau te leina. Pe a whaapeo si taimi o le nei vai aso o le a maua mai ai si whai unga tustusia. Awalanga e ke le lava le leve le i ataua. Te le leve o tua o luma ma mea umalava. O le mata upu le nei. E anga i eisi ta whaasoa le ataua. Sa o le. Manga ia. Alo mangi ko Ia le na, o le fia ma le au le lei o Samuelu. Maka kua mai. I wana po mai ko. Lea fato a mato e tala noa lea. Talu mai fo i le teimi fo i lea na whaatala noa inai. Ela nga sila ku le akalea ile akarga malo la ata mai yo ata tu fo ma uia o fo ya tu sole se makua e au le lei mai ri fa tu se tu sai le timi na tatara no mo ai ri ia o ni ro yo ela wa aka mai ya o fo ya tu ya o le vaenga la le ta o to ai le timi le nei wai pe a fa fo mai sa mo e iai vaenga leve e iai vaenga o ona e iai vaenga fisiringia e iai vaenga nunumi ai tātou te o lava iai le mata o le vai le mea lea ai tau mo mai lea tau ala utara leanga a tātou o i le whaiunga lea ua tūla i mai o le whaiunga lava le sa au mai le fionga ia kalasa o lea na sau e whaamao nia mōrianga o Samuelu i lona tau whaaleanga wa opu aia defamatory i lunga o le social media. O le fesili la. O le a kongu le winga o le ngamea. Le a kongu le kau whaleanga. O le a le tau whaleanga. Te le ia. O le ke le ia. E sa o le ngangor. E sa kala ko inga sa o le ke le o le story o le melia. But tato enjoy le skepu mua. O le wai fafo. He's a free man. Ele ko yai lagi me foi le fa pe o to tau fa tali o lai pe yo mai tu fa tali le malea o Sam o sa loto e foi le time o le auto fa fonga tu ai wa mai ni yainga vai e yai sa loko ya mai am conditions mani so vai nga fa pe na pe ta ya ele o yai se tu langa foi le o se plan lata mai nei. In other words, sa moa mali a dawar whaafonga mai ele o yeise mau manatu tele po le ale isi fuafuanga. Because o laifa to sa oloto mai tua so let him and his wife enjoy. Enjoy le nei taimi ia ma fuafuanga whaata oto. Ia o la upo pulu muri nga ave ngai ke uko fie loa le ato pala sa utala na ave yai ai sa kala o la utala no fa yetu yai Samuelu fa tai ile tua o le ua manuia wa sawi kua wa ese lo sawi kua ese le manguia o le fa moe a kwa
Pauale nei o la utala tautua ngalo saonga le mu. Ia faa mua ia ki oe lo saonga le mu. Awane e fea lua ia unoa mani pui ngale le mo oe. Awa fo nei no tango fo faa mahalo si au le fio ngale tua. Inga faa metalanga. Ya. O a mea o re kua ngai, mea o le o langa sa ia whaia la vaia ese mai le hit and run langa mori mau. Wana tu te sila fia ele na male laina, o kama o leva ngai vai le o langa o leva fo ele e roa umasa muru, awa isa sa mo me bena, a visa o yare upo le tua. A fai fo le wala lea na whaatanga le tua, e ke furikua i fo i lou, low life kuai ma mea uma. Se whamai a fio ngā le tua po le ale mu ula o ka kouanga sala. Ai a ka ko foi ma li liu ma le wha mau. E pei o le sina o le kiona. Ia, upunga ngau kango ave muri ai ai. Maro. Kau kua ngalo saonga le mu. Tu mau i lau tau tinonga o le wha mau. Ia e ku mau ai o ke le whaiaku a mea o le a ma lea. O ke le kau koe whaiaku o fo inisi kala i lunga aku o kala o already whaiaku ia o e kua kele o sa moa. Mau ke roe ke far pui a ai atu a inga me fa ilo atu le au ngani ma le nau o tangata ia o e tu mau i le fa atu atua. Ku mau ai le fa kua ku mau le fa moe ku mau le fa maongi o le tua. E sau a le taimi. Ia, fa fukai le tua. E fiale mau ngai kala mahalia ma ngai karikari e. Ia. O le tulaga na si o tonga. O le whaasoa fo i malea uso ia i taimi na vili e tua na vili me whaatai mai ma tūlaka whapena. Kai mi mo le ainga ma le whaangau. Yes. Ko ngai ki a pula ma whaingai mai me ka whawhawhali. Mo le si rua kol masinga ia a makarianga sa vai ku wharoloa. Hena? Au whatu Samuelu o le taimi nei ngā au ka whao si vai ke ka oko mai ngofo ai. Vea koe lau ka mai etu na au tawhai na nofo le whea lua i sorofua e lama ti ai le soifua ai whaatalitali po le a le isi whaasino manga le lei au wā le nei wha moe ia po le a fo isi fuafuanga le tou a le legal team ia i tūlanga ia ai whaafitai au te lo fo i se taimi o lo whaatapena lo la tau wha e awhifio mai lunga o le tātou porkalame e whaafitai le atunu. La ua umo na talanoa, la fu whaatapena, se taimi ma se lao le lei. Ia, ngā leo mai e whaafitai, e le langi ka kou vahenga fu i le langa e, ta tia pe ia la tau, ma le fuafuanga le legal team. Pe alu i luma, pe alu i kua, e pe orkala e whaile waa or kamawa, o ko i lolo fa mai pe alu i luma, pe alu i kua. Na paua le vahenga, o le maua o se lao, le ataua. E awhifio mai ai. I lunga o le tātou porkalani e whaafetaia le tāpua inga a le mamanu o le atunu. Ia, lala wa umana ma o le tātou visota inga lono winga a so longa le lei mea umore so taiao e leo nei la pena whai atu. Let him enjoy. Ia, po le whai unga o le vai aso, po o le vai aso fō. Ia, e le ase mea au tau te popole. Pea na uvai atu o ma fo ina whaasoa mareuso. Ia o lunga lava o le tātou porkalami. O le āwhai mo nā la vaa. E whaafetai hai. Tā po inga me se fo i le to fine alise. Ia, e le whai ngōwhie fo. Koso aku i, koso mai o. Kala fo i e whai singei kua finge, ma singei kuloua, sinei ma fine. Matua tele o upu matala. Ia, e whaafetai. Wa ua manu le vaenga. Malo, māngai. O se kara foi le se kara foi nga malanga ai se kara foi nga en kar su ya oi dai por kamanga o me ia na langa o le pe to be continue me uma so ta oto ala to inga tama su na ta oto a se ia so na panga no le kaimi a o se le lao ia o le fafitai ia ai me so ta po inga le atu ke le kangaka mana tua mai fo mo le sila fia le lo tele le atau e ia ngai ka mama ngai ki ngā wa whai ilangi le fōlau. Ia, o ka kalo. O ka kalo pēa mo re ngei wha moe ai maise re ngei akari i po re ngei usu. Ia vave se kaimi e ka kala hai kua. O le upu mongi ngā.
e ia ye o fa ilangi fo longa te lo le tu te yo e matu a men le mafa so le le tu ya e ye ki nga ka ma uso ko fa finge ao po anga pongi ka kalo le i so so nya ku fa mo ka kala Samuel free Samuel ai peitai ua le soifua mai e la tau te mori mauina le tai au ana le la ya le ala lea e mo o mia i lava ya le maua o le lao ma le pahanga noa e fo i fa tai le tunu ya o tonga le na ya ua makua au le yar ka mahaloa ma ku ranga o mai fale ainga fo ilana ye ya te lo le fale ainga ya e la de fa ilo atu le fale ainga yo ya o si vaenga mo le na mo le tala fi le na mo le totel e uya e te lese fa so e fi fai tu atu o ai inga matulanga fa pena pitai ta to alu mo le nei sei okay o le si vaenga le atu o va ya tu a sau wa si tu sitala ya se o ko finga e kiki ya mai io o ai o sen mai tanga te ya wa pe o mari ko firingi por me o matua sau wa lai la fa so ana nafi e winga ya o lu mai wa sau le ai wa o so ila mar tu ainga skailinga e la malan talana pe folinga mai fa pe mai e tangia mai le va isa mo ale la o fa ya tu o meia na fa so before it sounded like o le fionga le li pale mia le ai fa so ko mea ia ka ko ke ise nganga fo ile le mai ngola na tu singa pi mai se nganga le anga fo ile le uto va yetu e ile audio ele audio na sen mai ele tangata yetea o le audio a maina lai fai anga i le stangata a lela wa liki mai e ta wai lo ingoa ta wai ta ua ta wai male pale mia i le keisa lona to olua le keisi le o ke o fa peno fa le keisi le na o lo vinga la lo te fai atu o le fia i o le tamaita o le o te lete te no nau e fa anga tonu tele ana ia me fai awa a yai se isi nga piko sili nga kele ai upu makala isiona to alua ona o le controlling o le nguku ma le fofonga o lea o ia la ioi e tu sa o ia le mafua haina tele ai fua matala tangata iana nai le mefo ile le na sautangi ma melo kangi lungo la fa so fo ile ai le kai o inga ele te taia o ina le tu ai nga fonga ai la na audio line pisa na voice me yo life ai listangata le la wo o mai te ta tia la ta wa ai fa si fo ai mana tala le fainga o par mia le la wo fa yat sei o te fatu le winga o le tangata le ngulanga le wo so post lunga lo na fia le fainga mai fa te taula o sa ia nafi le la fa yatu la utala o I tonu ai te mau ai le fai por kalame e kau karasa oa maina wafo yo le lave o e mar fa afika audio oi e ke fa susu ya fia me ioe wa o e sa oa ia o le sa por mena na leina to o mai foto to fia fast ai ko ke le ila ngolango i se fast ila la audio le mali to nga ila ngolango o e le mea ma wele pa ufalawa o nga pori kata isi o to rua Eyo. O le winga la alaina ta fai atu. E te tau whana whana mai. Se au le mea ma fau mua o e po o e a koa koa. Ma fau mua. E nana ta fai atu i nei mea le atu. E fia ia e pe e kango e kau mo fai e fai tala i tangata. Ia le nale no ve to o le tusitala ele o se fa sala lau le se la platform ale o vet ele o se kusikala
O isari se whaasara lau. Whawhetai ai le whaonga ina mai o oe le Radio Samoa. E li poki mai. Le ke kango e li poki mai ai ngai ngā mea. Ai kasi ar kanga kai fia whaalongo. E ui a fo i anga whaasala sala. Nga o ki pia o kanga vai ai roa e. Io. A o oe ia. Na tātou ngā lue whaatasi le Radio Samoa. O oe ai anga or kusikusi kala e ke alu e whaonga e ke kusikusi mai kala le Samoa Times. Pe kaila ua wale to yeise na newspaper. Ia le lau kau whaonga mai ei oe le ngā mea aile oe se whaasara lau. O le koa lalo, o so pea oe le kou au pusikala, aru ia marieka, aru ia, oso i ngā o au pangara ngā, au eke oso mai fua i le level au whaasara lau, e le kai e au i e fola lea. Aru pea oe tusi tala mwha pefua o vai ke whea rua iso roa Yesu e au news. O maa ua, e le pefungi maa vai, e se ngā mō kako. O maa ua, e iei maa ua kanga kai whao ngā e oe. Research. They go out and do the work for us. A oe. Ia ke koro solo ama e whero lua i solo a io. Alale mea te tau whaasanga mai ei fua ma. Ua maa fua lava o na tele upu isi au to orua. Ona oe. Oi ala. Sa vai si kawa mea o so mai whailo mai, i ka me, ia whai kangi mai. E le ati so fi wharongi loa, misa mangi loa, so fua isa. E la ke o sa fua ka mai fua la mea. E wa ka ngo ka na fai atu. La o so mai fua ka mai fua la mea fa emotional umantua i tangata. E oi, na o lau voice mail lea, lau voice mail le i. Le na sen mai el tangata. E matua ki lia le leilo whainga o le launga o lea. O le pio o le pare mia. E oi. Le la au te whai atu i ate oi. Tau tu olo ufia. A foi le. Ea, eke. E bang se wanga voice mail se whaonga ki. Si eu era só falar um pouco. Kuifo. Ia fori o e dia makua. Leila ngor e tulo. O tu inga mele ave ko inga kakaya. O tu inga tu sitala fa afia popoto ia. Ele haru le ye kusi vai fai ta o ia madieta. E fa kula kala i kengele. Ta ilo te le feleni ia se Facebook ma me uma. Ai te sila le atu. O a ta whaasoa ma mea umai whai atu. File muli. E kusi a ka la marieka ia. Whether we like it or not, po o le halava, e focus mele ka ua kusi ka la sa. E kaki whai aku. O te lo whai atu e le lei pe le hanga ngiangu e tatia le na. A o le winga o le tangata. O le tangata stay focus i langa lane. E focus hanga ia i langa lane e halua ia. Pe alu whaasauea marame a whainga marieka ingo e ko kere po le alava. E kusia. E le tai e wa aiwa halifo. Ko e whai mai lea. Ai ngā o lea. Kuskara, Facebook. Mure lopra. E oi. Na o le tangata lea le whai ale ko inga si kaili lea. Paura ka lenga ke fea ko inga skai le fa le o ka ba foi le fa mai si ko se o fa pe o lenga se re ko inga ka fa pia. Ya ka winga na ta te fea tua. E uma ngari fo fai mai nga news wa kasi foi le o ke fa ko ka ukala le ngana. Ai tasi le ngutu le nga fai tala palau vale inisio ana post fa. Ai la da do ye. Ai o ia kongu foi. Lea ua kele ai ma upo makala e rese se la long ko lua e rese se la fio nga ngai le to e o ngai ai le wala nga la ngai o ia le yeah Carl, when you're ready with that audio afonga mai wa set mai e tanga fa tu foi la utala ia o a uma to me e fai solo e o uma mai ai i le kaukai ai. Leanga wa ai atu sa au tu singa mo lo si la fia. Before I play atu le audio le a ready Carl.
Le la uto fai atu ma le mi se langa o au e onga le upu ngo fai atu ana nafi. When I say o kou ia nga kou o mai fa ailoa mai o le iai mea lai kukupu kukongu. O lea o te tala no atu i mea ia nga fa ailoa walanga ngau ese mai fia mea la auli. O ese uma mai ya fa ailoa uma mai mea lai ya e kakau wenga se i le. Lea. E le ai ma so fai aku a mea o vili mai kulou fa nganga mai pale mia walanga o le mea na nai te fia manao. Kusa o le mea na nai te manao you wish. O le mea ngā leo ke whai aku ai. E ke manga o fo ilele e whai loa i kanga ka whapea. I lale la ufa mai. La ufa mai lava o le ama le ai. O le mea leo ke whai atu ai. O lea mātou te whesoasoangi e kule yaku. Ma mako o e su e solo mai. Wha maongi anga uma. O a kou saungoanga yang kou o mai kou whai mai. O mea ia lai kukupu. O mea ia lai kukupu. E rengi mea o vili mai le pale mea mongo mai i a maua. O mea lau tele, alenga fola i roadshow. Alenga fola i roadshow. O mea ngā le whai aku ai. Ai rengi mea fo ile le whapea mai, le la alanga o mea, le whanga aku, le feed aku, ma feed aku. Ai ai ne mea o le feed mai ai mātou media. O to tonu I matanga ruenga ar malo. Ali ato. Lea mau ki lango inga mau ki fesidi ai. Ele se fie fesidi aku ya oi, ele se fie fesidi I sau va ngar sap. Ele ko e kaudia ko ngor pan mengi. Oi ko ngo sa mo. Pe mau te ola mau te e feed mai ma ko e makanga ruenga ar malo. Lango ola yele truth. Wala. Mal mesa. Or mesa o nga e oi o. E feed mai ai ma ko news. Langa fo ele ma fainga e mo se mea sa o langa wa ke iwa e alo wai e ke aru fa alaka pare mia e ke fai kala I kua nga e aru le e whaka ngā whaforinga I ruma I o. That's the reason. E oi. Ai a maua. E le o le upu e le o le transparent. E le o le upu e le o le accountability. Le ento. La e si la fia le lei e le fionga I le li I pare mia. Mai ko ke fiu fo I mai nga ko ke kau mawhai e tau whao ngā mai whaapea mai la lewa koe whaasanga hello o le mālo na mātou I o ina ma lima whaatasi e malama fo I sia mako pare mia ka uia whapea ngāle ia kau e malama fo I sia mātou pare mia I la mātou ngangana ma ko ke le kau kala whaasusu pare mia e peyo le mea ngang kou whaia nga ole I nga vai o ki nga vai ko le me ko mo ile rua ai ia moso le ai ole pale mia le wa ia ile kai mirengi ole pale mia he's an open minded person ole pale mia e nga ke langonga leo kangaka e nga ke langonga fa fonga mai ile kama ori le alea. Can we play that? Can we play that audio? Ya, mea la ngai fai a koai. Fai a koai wala ngai kengo fo mai fafoi ngā. Ma kua ele malama mele kupu ngei. Eo oa mea ngai fai mai ngei asiaka ngā lai ngā fai kula ukala. Eo oa mea ngai fai mai asiaka. Ma kua se sea isin. Eo oa mea ngai fai mai mangfui. E leo skele fo ngelo ko luanga se nai se mea. Ia ko lol mea ngā. Ia e malama mea ngā leo kele fia I ko pepese mai mfale anga mako. Ai ko kele o malama de sa on mele fai. Leise se I kai ala uli. Pe anga fa pe sa o mami o kongu anga fai unga mang me o fai. Mea langa le kwe kwai. Ja vai. O ka fa sole lisi aso. O ka pa so nga fua I lunga o me nga sau I olum ka nga renga leo. O mea langa ka umai samo. Ka umai samo. Ai le me ka fa ya. Leisi la mea leo te fesidi ya lea. Langa leo te fai atu. Tu lo wa ukango vakur mea lea. Langa o ie ta umai ai lo wola pala e te whaangutu lua e ke le moi. Why? Ai se aia lai o whakur kala lea. Anu e fesidi ni pare mia iau mea nga. E ke sulu solo ma e meli solo ma e fai solo I kangaka.
Ala me kuno wa, la me kere savari ai ol palemia. Alo fa sanga ilu mol palemia. Ma alo ke fai ai me ye le ke fai. O ala me nga le sa sa. Ai na olo zau e mu solo. Ya. Tau vai la ka tau tanga nga olo walu wa ina o I tonu lava le o ke fai aku ai le afua mai ai ko li poki ko ke fai mea I le tau loto le la me kere ke sa fai lu mo le fionga palemia ma e fesili ai mea nga ai nga mafa kuangi kala o fesili mele le o ke fai atu ai ka alo ai le polo ka alo le polo awange I makila kila lo loko leanga nga e kau ka alo mai fua le I kangaka nga mafa kuangi kala nga ma o ma uangi in town nga vakua sa information le nga e afia loko o oi o mena sau ai to tonu le matanga ruenga o leo o la ko nga fau kua inga palemia lo fa ilo me ia ai la se me ke fia mangingo ma fia mala mai e ke le oso mai fua media oso o le mea nga mapunga mai le vai mea nga ka mai le ora fa vasi ma kami ele o kari me fa official le po pa penga fa su nga le na o su nga fa nga ka ma su nga e fa nga ke le afianga anga fa ka mai fa msingo nga le le winga dati fa yatu lango luki manga o so kango e karisa o kwa le fia o so le wa la na me ale fai tasi le o ongo mai o la kuisa mo si le la pa le o ono ongo I pe pa o me te o fa le tonu e o ina tu lo ngo o ke le fia ngo ke le ya me fa ai manga o loa mai nga le o wango ku no la ia le ele aka lo ala ile me ke lo ala po ye mo vai ale wo fa yatu a fa ye ke fia kala ngo o se kusikala fa maongi masao alu fa sanga I palemia fe siri ia yo ko mumu ia mau me ye ke mumu solo I kua ia la fa ngai ela lau mai fuor ma ua pepelo nga ma fa ko se kala vai lai lo mai ile vai e emeja la kusikala la awa ke ika ia ma ua ika ngaka nga amakar kala kwa leva nga yola ke de koirola la mela ika mai fu ya ma ua na ma ngofo fe punga ku ngamia alo ika ol makanga ruenga o leo ika ngaka nga advising al palemia o loko o lua yonga ke fongi ika yo ala yo so mai e se kere le o kile ke le la e ke o so mai e paule me o lo molari ai matua se tele ale mele te o so mai ai o so o makanga ruenga o leo alu ia o ko fa sa o mai mea ai o ke molu solo ma e la fi solo le nga yo uma mai ai ia ngala ko ava kuirunga ngala e wa vai lau ko mumu o mga fai ma wa e ko fa sa nga ela o male ya ma ele ya ka fa ko se nga fai si va nga o ka ma mo fa sa o mai mele o pe hola ska o kala ye no le ya tawa o le nga ruenga fa sa la lau fa media a fa sa o mai o a ko fa sa o ele ai se me mo ke fa ma dia ko wai the only thing we do o la wo ko fa sa o mai pa wa nga o mato o ma ko eli poki ai eli poki le lau kele o kanga kalanga o lai fia fa fonga mai ma fia sila fia kanga a faila le tatou li poti ai o tatou loa wa uma mai o se mai le meanga mai ai fa kai ka inga o la o sala mai le malo se mai le makanga ruenga se mai se ofisa e kau ke koe fo ia e toi li poti le mea ua fato ese mai le matanga ruenga o leo ua fato ese mai la fionga le minister ua fato ese mai pai mala fai e toi fa sa atu ua le fa mau ni vai ai a saule a makanga ele ma fai langa fai ese fa soa o ele kusikala paula o me fai kusi ilalo anga vale ka makau luma kua pakaku o pauanga o me ke kang kusi ilalo ai a mai le fola le yai ma ua e alau ma ua e fa soa lang ma ua tanga ta fa sala lau
e umanga maka ngofi fa ai loa le mea langa ka umai e le mingi ska po le komisinga ona fai loa le ia yo ma fau fau ngor fa soa what if o scenario umanga e alau ma ke fa so hai umanga o fa ngolongo ku kai mer ko lo ngor keisa ska mo maule fa makua fa mangingo le lei e le sunga le fa masingo po le fionga le fa masingo ia Ray Schuster fa mangingo le lei e fa masingo i Ray Schuster ia ilo i vaenga le kangi e winga ia mau ko me kongo fa pe isu kongo ale le kangi ka ofe ma kupuola le ala fa mai e le ka kaunga kango mau fa sala lau me ia le anga ia mau ko kongo ole mele le kelenga o mainga kongo ale sa so o mele fa mai langa kau kele we don't have to be in that court we don't have to ma ko le fa so as long as e ma ko kanga kanga ko ngeki nga feeding a menga ma ko that's it wa umalanga fa mangingo iai e Ray Schuster le ese esenga le me ka o le tusitala journalist ma le me ta o le fa sala lau le ye ka ua podcast o le podcaster e ma fai onga lipoki ma fa soa fai opinions e ma fai nga e kala ngoi le fact e ma fai foi nga share lo opinion a o oe lea le kusikala le la veai oe lea e le hengi o opinion mele le mafuai e umanga e sau kusi mai au kala i e oso fai o opinion ni lungo au post wa feke e nga i e malo o langa feke e nga ga iso mo loko le su le i leo lenga mentioninga lo ia ke fongi me o le lu i nga mo oe wa oe re singa nga e apia mai mai fola mai au su ia ke au alu mo fa ali lo fia ma ka ukia le su leo ma leo o fai tu la utadi leo o kali mama wa lunga i le nga o le na ia le pese news observer nga fa mai o la fu ia le fionga yanga ngai e sule le matanga ruenga o leo ma me uma ele mea le damage ma me uma le la ukaria kua le yo kiri ale la ukaria kua lang I'm allow fa so ku lo manga ku lo ngonga le tawa e kongi le la pisi la usu e kongi ile la pisi le su nga ki ko ke kau fa ele ai se su ala winga ma ka ruenga o leo le nga o nga o ko reinstate back pay o mo mai o le processa ia leo era nga lo fa ko so se process lava ai se kau masalomia se mea stand down por la lava kulanga ai suspend with pay or without pay ai uma se su enga ele ai male fa maungi ma me uma ko reinstate ko mau le back pay ma yo mea nga le ia nga suspend ai uma o nga me ko su ko fo i ko nga ruenga ko kongi uma a o le processa nga ia leo ia ma contact nga leo e fai pa wala mea ia e fa fekai o aso su enga nga o ia ma me uma ele se fa maungi nga o mea nga o nga a upu makala ma mau ngasu o so fuanga nge e ku wa o ele o fai au kala a ka wa po kala mai singi pepo me fa ferma se como singolo leo le sui como singolo leo il ka pule fa ferma mix up ke fo fa ferma nga fier ke fo ngai il mele nga lenga nga ka ko pisa ma fa lo mai o ke fo ngai mo wai fa ferma se ele como se ia o tatou va ai tatou ia le ko nga mele le la kupunge ku sai tasile ava man ko foi kasile ava nga le na wele fio ga palmia le fa nga solo nge ia ko suia uma ku la fongo nge le foi na matua sa mala mai e lance ile fono le na fai nei le joa se me foi le celebrations le na fai nei kasile mea le la kau fia ku sa makua ko fia ma fua mai onga ko inga leo kurepa
la ka mo fai sai o ma ku ai mangongo kia mar fa so atangata beira ko inga mele le case foi le afia foi si kulo si uso ya mau le la ko ma me ale wari i le nga na le matua fa vale o le ko inga tangi fa pe o mau o tangata fa sala la lai fai whether you like it po angi o ko ma fa fonga o ko kulo wa po ato ma fa fonga o to ye sa mo ma ko la lau le a si ka mai le a ma e ko akele aku kanga ka fa fonga makari kongu ya maunga i roko kuskusinga ye fai ke lo la me ka winga ko mama you should be ashamed of yourself la ngole kura ko ke ka ngofi la vai pe le uso ya mau fa fati tenga fa tu lo foi pe fa mai mo mai le uso ko ke va ai mau la lo ma ko la lau le a ma le a o ska mo mau o fea la wa ku fia la ka ko i ko kuska ko ke ola ma ko la lau le a ongo o ma ko ngei o ska mo mau o umanga kanga ko ola lau le a ongo fai lai o ska mo ka mo ele o uma le ti tala no tanga tala ko sa mo wa ku fia ngei la ka ko ri fa ku nga o kusi kala karu ko fia popoko ri le ma fai ya esa oile pesere a o voile le mai savai uriva te o for to le mama tai a ko me ese la ma o ese solo ko wa solo yo to loto leanga ma me uma le ya tawa ai ali fola ma we lead mai o ko sa mo kero nga ruifo e sili ai lo ifo ma mo rupe makasila e lead mai ka kero e ko e pingia ka manga sa urunga me ke runga ngida ko fa ya ba furu ko sila join le cosa e si e join kero la kala e peresi ke ngero rupe makasila le choa isamo failo ai li fo mau failo kusi nga ko wa ai le e ko e o so mayaka ko ke runga top 5 la na le o te fai tuai to te fia tala no me to fia lau va le ai me se kasi le ka nga ka ma kwa fia poko ama mami ka i mai nga kuspas na mai ka ila pasi ai sia va de la kai la nga fo ngale le wa ya lau mai le ha fa mai o ka ko o le wa ta si le talat lau mai ka ko le o nga lau mai le lau ma le wa ku fia ngai la sa mo i ko certificate ngai ai wa ku fia ya ngalo le ba tai le ka ko karango familia le da wa le ka karango familia ba ku ngai la fa mo ngai ya o ko ke ve ka ko dunga wa ngai ya ngalo va sa o pesenga ori va vai ka ko ngare ori va ar mele u fai karu o ko so anga una o ko so ia ko ke fia lau ai valea so ia ko ke fia o mai mako o mua ko si ka ko ilunga pem fain ka ko a pili mai lunga on ko mai ro lea ma prove mai o to le a ore mele yai ai se me sili ai ka ko ikuskala ia e sili le meo le loto leanga Kailo asu e loko leanga ka o kuskala umar Pasifika malalangi e silia o Samoa wala ngoi marenkia ra observe silia o ke roe ka makua kau va mainga ma e kua kau va e ka foi mainga ia e ku mai runga ia observe ya lana mena le o te fautua tuai li foi kusi le leingi au kala sao li foi li poki ngi me sao maki nga malu a e le fia i le palemia a lua sao fai lu mor palemia ma e fisili fa le ia me ia ki fero ruai ma e lafi solo i kua fisili ia po aina fautua ina la wa fionga le palemia wa mafu aina fa i loa mai le ngo ro ko rua fisili le nga ai au ke fa sanga mai ese kanga kai ke ka mai ia ma ke le ifakua ngi kala and I'm sorry pe amato fa so alauteli we are allowed
e oi e le o se faaleanga awana ingalo o tangata ia na au maia ma faalau i loa inga mainga mea ia nga afielo ko rua ale eto they are top ele ngi fakau fai ele mea nga lo ke fai aku I think before you speak awange ika mai fai mea ika la ngai pua inga mai ai lo loto ono sai le fo wo kau le fo ke fa le fo wo mana tapena ia le lau tapenanga e senda tu mitanga ruenga o leo se kau ka vai fo ile loko le a fe ngo fongo ko ia ila ga mele ngo so mai ngi fai ia le lau apo mai mitanga ruenga o leo le lau request mai e sen o mahatula se ila ko kilo pe ma fai pe make sense la ka kali le o kali ko e kusa hai o ko inga langa fo ile o sa fongo ko ai fo mai o ka ua nga fai aku kusa o le wa ko ki pi o ka nga vai nga faia mai ar kala isa mo wa ko ul makanga ruenga ki nga maka mai kai nga lako ka ua mai o aisa nga fa nga ile fa kana ngor kamanga kipi a ko ka nga ai o mai ai o so mai ku le ya ka ua fa mai o ta ua o a u le na mafuai so le ia ka kere ki o langa o le singa kula le o le si qualification le o le lo ia o le pelo ya nanga mango fo leng fa mangi ngo mai sa ungin menga e si menga pingi kau konga nga ia e masta ilo pepelo ya so ele ka ofisi ngela ya la fai ko me o maua fai ko me o mu nga ke ile o ko mai ko fika ngi si fa mai or kau kai ai ai sele ai qua me vale pisi me vale ya la ko wo kilo fa sa no me pe me ka mo ki fo ngai sa ki kilo le tengo le me inga ka ri ma pala ko mo si foi vale le ko kusa wo ya rai o lo yo mala ko ai ka do ile ya foi le foi o ka foi lo yo ngai a ko no ke la ko tiro fo fenga fai lo ya do ale wo ta wat lai fa manu no tu fo la na lai do mana o se ya vatula na mumu le kelebo pole langa ele ila ile kau kai ai ele su yai wa sisi la mai tangata mai mo mai kanga kai lungor porkalami anga sila fia le ta pena le o issues ma mea uma e fa soa mo sila fia la utele le atu no oi ole o nga le atu wa nano o faiatu o e kusa ka ma fai uma e ata ue e fa lau kele kuso me le fei kai da vaenga le atu e to te fei te ia all because of the jealousy ile popularity ua loa umai er kangaka ko mea ye fai kusa that's why ko ki feika wa ko ke fiu ko ke kau ma fai ele loa se la lo langi a ko mea nga kau fai ai nga o mea lungor por kalame lea pe o par fai ki kiri fo le se senga nai fai so ala utala lea le atua o le se senga lea o papa mengi o pomu par pomu a komika o pomu nucleo male pale me o fai ki kiri le ala ino fai atu pe ala pe la nga a par pomu nga o se vaenga a pa fo il pomu ngiu kidia e nga o se vaenga ai a par fai ki kiri e lau longo ma ke fa longo pe o la ka e ma sai langi ala na ma fuai kusa e ko ke le fia mai I tauta ya e wa fo o par fai ki kiri nga ava ko ai lunga I lo uma langi ako wa e kala o le mafu anga wa kai o ele mainga wa e talanga o ta fa so ala utele wa lo uma ye o pepe fa ko afanga nga wa lo ai o nga ngai le nga le masalomia tu so me le kai nga saule ka ano mai le kingo se focus le issue o le kau ke li pokia uma le melang ka umai samo ya
Ole ka ua ngā ka pokalama le ka kiri pokia me elengi mea ka whaia. Wā e longo whia mo ka whaia express ar ka ua fury po ka ua. Ale mea lea. E leo se fury po se mea whaku. Ole mea mea mo ka ngā rua ngā leo leo. Ai pēnga e sau ngoa. E sau runga le top. Ai whai whamsingonga whai e whamsingonga le poto. Breaking news. Maua mai lau intel i le wharepui wiri. Whatoa mai a ona ele 11 whai eile interview a papali efo. E mai tātou iai. E po o whea le mea kou ke la lafi ai. E maua, le ataua. E vai. Whatoa umana whai le. Awa le ngalo i hai autou e tele ai tanga u connections i nei le anga o lewa no whai ngā ruenga le wharepui. Io e. O lai ngofo i la loita niden. Ia e fo lea nga sau mai Samoa lea wa kami mai foi kasi lea fa makua o lea nga whaia lea nga i Samoa. Lea nga assistant commissioner. Io e pari e fo. Lea la ua mai ngai masianga ko o rua po sianga o ila longo ngofo i taniren onga lea o mai ngofo ila lo i taniren. A lea malanga mai taniren sau runga ngai i wiri. Kala kua ile maku ofisa. Wharepui le wiri. Lea o umana whaia ile va itato iai. Lea o umana whaila na whaatala noanga. E sau e leo wharepui i wiri. Mokere, assistant commissioner, sau e. Oh my good boy. Longo winga a sau e whainga ruenga i wiri. Ole a kele ora kaimi kau ke vava ai mawhapaspasia i le mori munga. E. Koe oi sa moe wha umako mea ranga whai. O sa moa. Ia anga mea la kou whelelei ma kou se sengi soro ma kou whelelei soro ai le se i fo i wha umala me whai sa moa. Aloha sila lai de mele ua o sila lai de mele ua kula i mai. E ua mai sa moa e o mai whai whakarangoa ngau. E ua mai whai whakarangoa ngau. Ka whai la kangi mo longo ka whai ngi mo leo la ua koulu. Da tōtu paraloga. Da tōtu paraloga. A foi mai. Wha ua wisi tato isu nei wangara whiawhi. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa.
to the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Te mero wati le ua whaasu marifitu mirutu te nili tūla lima tau tua whaua ua Blue TV pa pukula miru tau te ia ne vangar fiafi. Lei an tau ona inisina o tā motu ngā awha, lei awhia e i tātua e tā ua fo, i le whaima tātua e whawhangu. Awale ni nia whaatasia atua mātou ma o tau le au tusitala. Te tā ua. Le angore saunoanga lea lea na whaamawina, o se saunoanga lea ale fionga le whaamasino. Ia Ray Schuster, Leota, le fionga Leota. Na ia i le tau lumanga o le keisi lea mauma, ma le ori ia no whaile whaasea wai whapea uma. Lea na whaamanino ia i le fionga i le whaamasino. Ia Leota Ray Schuster. O le o tūlanga ia le tau te whetangisi mai ai, o le tusitala. E iai la tau codes and ethics. Ai o tangata whaasala lau. Ma tūlanga le lai la veai mauma a. Whamai le whamasino, e anga waa la tau o le au whaasala lau. E whaali o la tau manatu. Lono winga. E share la tau opinions. Awa la le ika mai oe le fale le kusikala. Onga e le mawhainga e hau mai le mea e mawhainga ma ko whaia. Whaavai e pia ma e a, e vai le mea ngā ua. Whakanga oe ngā lai ngā aruro ma whau ma ke le ia ukupe inga whamai ngā e aru e ke kau sa idia. O le mea ngā, e vai pe inga le mea ngā. Ai le ia se mea la ake i e fua wa ika loa i le mawhainga e whaia o mea ngi e rua. Te ia i fua leo e tau ta alo mai le tino mana mau tūlanga. Ka waru ka wale whai mai ngi podcast fo i. Ia whai mai waru me le whai mai radio Samoa lipo. Ia. E le se podcast ngā me o lipo. O le lipo ki ia le mea ngā ro ka ngā whai mai lau lipo ki ma me uma. Ai awa aru mea monia a o le temine e siri au kākai fia maka i. E o i le ingo o le wai ngā natu le whai mai ma me uma natu le whai me e fia maka kua i roa ngai roa. Rena? Awa e sa oi, o le hawhai leo ngai whainga mea e le ngi se wharongorongo i e ma fia ma a. Ai pauna le mea leina e fia te tau whaasanga mai ma tūranga e te tau karangoa mai i. Awa e tau whiororo inisi e a whea tue e tau whai tau ina mea e te. O le whono le nau sui e le aso nei, ana le la le ataua. Se meisina o tonga o ana i palo na te tupuri whono. Ka karangoa mua nanga kaimi lenga le fongo lenga ke angi lenga ke akwa fongo muli lenga fai fai la fongo muli la val par mia fonga ngi le lose la o anga mau mori mau pasanga ya mio ka woloa kuila epa fongo koe mari momi le puli le lanka akia o ngeila le so yo le fai lo le fongo kale wo manga ilo ma le wan kofia ile komiki alo ia kau oloa e su e la mio a fai puli ko ko kele lava wa valu e pe iba ia pe ongo e pe fiku wa nga mai ai pe lava ma kele lava ia mio a mio kau oloa longo winga o mio hoi le nga kai ko ngol palmengi a mio foi fafo a ko ngol wa nga wala nga lenga o lenga mai lava le fonf kalai ia va ngor kula fongo ko mawal mauka e nga i Jesus nga al komiki alo ia le la o lo ka ia e fianga foi a masanga le sui fonf kalai ia sui ka ia famu nga o papo ia mal komiki la ia le nga kai ia ki la fongo o fiu o bui o moko poa ma u ia ma faalongo o komiki nga pe koiva la ko ngai ai kongo komiki ia ma fa kongo la kongo o kula so lo se fulu o kitopa wa amaile la ko fai unga lili longa
ma se la ko fai unga o le me kau fai luinga e le ngaka ngā ilo ai koe mai ma recommendation o se me kau fai ya ike ula pe wa lo ka wala ka mi sai pi ula la uri fo le ngo fa ui wa fa mai lu se la ba ya le la wa o le la wa lo ia el fo ka la le la fole yo ki le va ko bo iso la ko ki ke e pe fa pe a le wa fa solo ia fo fo ia mala su bo su la to pa fo ngol pan ming ia e ka ka ngo o ku ia o mai ala ko ilo ilonga o mea umai nga fa ku le fo ka la yo ilo o mai lo la ia mai fa ngol la ko karsa ngol la ko ilo ilonga a mai ma le la ko recommendation me kong fa it ko ko lu le ia le ko la be fo ko i ia e fiu e mo na ve o ere i o e mo ka ai fala tu lo e mo ka ai fala i o ere i o er ke mi deu ke o ko isa mo e ele i o te mi deu te isa mo e fa ia nga suia e fiu ala fa kari mai mangamea e au ke ro mo sa mala e mo ka ai fo se o le mea e te fa e te to ta vale ya ta pena le wa nai vaenga na ma so nga to sa kasi ala ko miki fa mo le ya to o afa masanga la le sui fo vitalai na sui fo vitalai ya tinga ya o fonge yo fo munga o papo nga sui kai ya o len kai o kankangi ko miki ya kai ki la fo ya o fiu le a Bonifacio ya o bui ya mokupoa ya mau ya mau ia ma fa'alongo fa'alongo okay lua tu to tasi lua HRPP ya lima ya fast mau vai rola ia le o la to iva ko iva mana ya mana ya tulanga o le mau ya tatu talia lope o pupula pe o le tala ya tupu ivao ya tulanga fo ila to le wa ave yai ke ro kan kalo ki fi le o sa fai o papo sa wa to fi sa fai le o sa fai o papo sui ka ale man nei alanga ele winga ele no foi tuli e taua again o fa soa o man nei alanga e tasile tangata e tala no me ia o ia e fai me sao e tau mo no sa foi feo ya e kala ngo me ala fa muina o papo o au o te le fie ni me pio o au e fai me sao o au fa maongi o au lono winga la ka ko wola i se kako sa ili pe la walunga le fai me sao pe la walunga le porkiki le vai fa fai o le isi tangata le o te vai e tunga i o le fionga ya lena tai wai mongo o lena tai foi o se tangata ele se kangaka ngao ya ke le sui lea file mu tasi foi le tangata le na avela na lango ile porkiki e sa ho so e atangia mai o se tangata e le malosi ke le mapapangu ke le ingi fainga fa vaenga fa abu fai ai ave fo ilona langona ile manui o le tu malo longo winga aka ngofi fa pasengi aka ngofi e fa pasengi lono winga e tele pasene o tangata ne e fai ala me oton ya la ka mai ku ko kas e se se comment fai ka fa solo okay ka mai ku ko kasi o mau ya mai o se finga ngalo le asa analysis ya mau e ngonga qualification nga i vai ngale e mana ya ila na sa fa i sa e fo ngo mai o mo fo la ko riska kai e fo nge e ka kau o nga pe ya mio fo winga e me kai senga ia mo ai o ke ringa mo e le longa loko ko nga fa singo me fa pengi
Okay, awai le yo mo ui. Manaia, sa o lei. Fa pena fo ia tau. Ioi. O mau o te lo fo i o le taimire nei. O le te leia o le makai kuinga i le aku nguu. O se fai unga fai ale fionga ia mau ona. O mea na tutupu futia waru. Manga kua, e eile kaimile i a taua e toe au mai ei se avanoa. Se i koe kofo i ngai oe. Ma koe sue i ngai oe. Po o le atonu loutu ai ngā tangata. Mo le lumanga. Ioi, e iai mea ngā kukupu, o kā koe reise se ako akoa. No one is perfect. Ai a fai fo i o le ase vaenga sa tupu mua. Le ua toe a lau le avanoa le nei. Se i sila ai la le aku nguu ma sa mua akoa. Po o le ase fa ako fala inga a dokta. Yeah. Dr. Pizza. Lono winga, tik mau, tik ma. O le sia vaenga e ka kere i o ia whaalongo. O te toi fo i mea le no fia ia au papo whamuina. Le anga o le tangata ua lawi loa i le whaimiti. Ia. O e mawala. Lono winga. E miki, runga e so o miki e whaad mai aso. Leo miki le lei. Se yo e no ka e mo o mia ngi fai miki de merea. Ka o fai miki. E mo o ia la va fenga o walanga e uma o la ko mai. Ai faali e le anga paia. O fesiri la o ai o la doule tene no mai matara no mai miti. Yo fa mu. Ya. O ila. O ila le la sa ili de merea. Ya. Ko foi mela. Kasi nga qualification le la ngofo ma fionga i le fauminga. O fai miki. Ya. Awa vai ale na tai pe le se tangata fai miti. Pe se tangata o le na tai ya u kilo ale na tai mala ubia va valatu. O le na tai ye le me alofa foi le discernment. Po so le na tai pe ye le me alofa le na ai vai ka kanga kilo pinga ke nga ke discerning ale skanga. Kanga i mo vui fa penga. Vui siomi fa penga. Nga ka i mo vui. Ya nga. Le eu mata fo i oile fast e ka walunga fast ka analysis. E ke kau fia ke oso. Ke kau vave champo ile. E la fa ki nga le mele ka ngo fa pe ia fa munga. Ia fa avano tfatu langa orka ki uki. Fa mangingo ile ku o ava enga le lei o ia fa ko fa la inga ka ia. O fa moinal tu pufia o papo. O le faimiki. O le o le o le foma ia o le tangata e fai mea kuso le ka ke ka ngofi according i mea nga kalangoa mai ai o le tangata fa mai o ia e fai mea tonu o le sui kuila e pailoma o le sui kuila e pailoma ia nga o le tangata na tala noa i whaalinga ia e ko lenga o nga miki e isa nga miki nga fai mo kwa le mo ia Lea nga se mangaku. Nga se mangaku. Ni ke o ka ko fa mo se miki. Lei fa fonga mai. Lei fa fonga le ira o ke fi aki ula ya o le mele. Ia, le. O le vaenga na o loa o le fa winga inga o le miki nga le sao. A o le miki ia nga sao. A o le fa winga nga ku sa saka ka o le fast. O e tau mo mai. Tu sa o te rona musu le nganga ile miki. Alu le fast. Kusa wole anga le interpretation. Le anga no fa liu le miki. Kusa la sa o miki ai le anga no fa liu. Ile leila na fa longo. Langa Luis. Yes. Ka le anga fa dar ngamia. Leila o ila le melia. A ko fa sa o man ko langa e ma fa inga ama ile tu a second chance. Ia pa fa ngai le leila fa lo. Ia o le na tai le wo over ko le na tai e ile tu ai nga la vai nga ka pe ye pe se tangata fo ile le e fa ale se ka fa nga o ya ai ele leila nga fa ko fa la inga langa
discernment. O ke rea vere upo re mamate langa a make vo ilele pe o lai kes. Ai pe na te i loa tino fo ilele tu atu le tangata ma le tangata longo winga. A koe ku se si fa winga nga. E ka siar vai lenga ka ia ni mongi, ka siar vai lenga ka ia e foi. Ya fonkoe. Ya fongo koe ma kuila e pa maua kat. Maua. Kusal ba ayer ka ka foi ia manga o le iku. Ya, lenga. Manga o le iku. Ya, lenga. Ka koe foi mai ya mau. Lela walava la tato foi mai ya mau. O le si vaenga o mau, o le lefo ko koe mangkua, o le ki a kongo le fakasa. Le mau. Ela fa ko meia o mau o le tangata o le ki a kongo fa o ngainga. E ya ona tama winga na foi le pi ya pati ya nga. O pole nga mau. E kai kongo so skanga. Ya mau. So si kai kongo ye. O ke ringa la por ko nga wa fa ko mau fo le pi mangi si mele yo kai kongo ye. Ya, apa ko me fo kai lo mau se. Ngo mo se. No winga ska ka fo le fengo finga aven fa ko nga skanga ka. Ele lo pe. Ole ala so asida sila la mau asida sila la mau ya limongi inge mau ku inga mangi me mo di asida sila ya fonko ole ala so kasse vai mau le. Ya, okay. Tik mo le. Falongo. Falongo foi mai le tu marosi umu. Ya. Ole o ni vai ngai te tau sir fia ai wala nga faunga falongo. Ai ko le o. Ai ko. Ole ai ko le o ari o le rudu ori. E ka ka impengo nga e malu. Io a fo pe fa voi la finga o mai pau o nga. Mana ya. Ai se vai nga la yo no ofia. Ia falongo. O ia o se tangata ua leva nei le tūla fono. Kanga ruenga o leo. Lono winga e tauna i eilona to mai whasu e sue. E eilona to mai through ilanga experience i le telo tausanga o se leo. E mawhaionga ia si la fia. Longo winga e ke le. E ke le leanga waa fo i whalongo ia i te tono le vaenga lea. Kusa reka kalgo experience. Ia. Maanga waa ma vaenga whapena. No winga le lei whalongo. Le lei whalongo. Ta me irunga oi foi disi ka vanga fast. Ia. O le fionga sui fo vitalai. Ia. A whamasanga. Ia. E le tau fisiringia. Walanga kawanga ia whamasanga langa o yo sui fo vitalai. E li lo e whamasanga pelo pese sia mea. Ngale mea sa o Manaia. Tika whamasanga. Oi le sina e se sau melaudisi. Tilafono. Tilafono. O tilafono fo yo mako e o i whai ai. E o tilafono e sa tilafono. Le sau mai o salenga. O tilafono. Sainkisi. E kasi arva va ai tilafono i lor ma fau. E le kau makea. Ngar polo koa ya fongange ya fonkoe. Mau a ko la kala ki kiloki. Pe ki kiloki a limongi. Kasi a ki kilo. E le kau. Na paua le or vaenga langa le woto e foi mai ia whaalongo la uia vava ai. Le anga o whaalongo tasia tama mafatu le e pasa iai. Yeah. Nei, le foi le vatu wala ngoronga I kumanga ia. Yes, he's a former police officer funga le very experienced. Ai kasi foi le kamastui. Ia longo winga. E fai longo fisiria ia faronga. Nei, e kaua. Langa nga keilo ngai wingo situi yaso ia. Ia, io. Oh, okay. Kaua nga. O ia lelei, manga ia. Koe vesera lo fai longo fisiria e tik pe faronga. O telefono lelei, oi lesi. Lau kambo fiu. Oh, fiu Bonifácio. Oh. Kamalaya. Tik fiu. Tik. Asiria kangaka e ke vai e tangata fie fe me sa. Fiu. E tau ngau alofa leri.
e tau ngau alofa ia pe fa pela nga e ngau lo fole leo la fa longo ki ia e tau ngau alofa fo ile o me o ke le ia o vai le fa msingo la uli ia o le la kilo I me honga o mau ia la ba ku ia le lo se la ia o nga me la nga ke le ngai la o mau nga le la kilo e fiu si le fiu ole tu le la vai a fiu o fiu stangata pese tangata fo ile le fai vai la au fai vai la wai le ka ua pe vai ai ku pe vai para o kau pe vai e mo mia le midi o mea e ma mia ko nga okay oi le si mo po oh ai la kama ko kama le kama le mana tua motu ulo mo po wa po le swafare u bako ka u ka maori kum o motu la e ye ona to mai me to fale maliu lo no winga e kasier vai motu u o ki ganga kale o mo mai o malo si de os ke motu e kasier vai a motu keiso ri mongi mar keiso a kasier vai postanga te tontu aisa o keisi le fai wai yo posto ainga fatu aisa posto ainga keiso ile e fai ele empowerment fo ngali tu il vai la ele ponga le kiki ala e amai la ole wa sisila kungela mo ko wa lakar kai mo sor ko korule o fa amaka le fa wala ngamba ka le mo wo ilanga wen yo fa vero ele ma fai ngara e pawara me ma fa uma roa le case ya wala ngai o le taman mela na lu tu vet wai yo a ku fa ka singa ngai me asiaka o la ko nga ba ai a un kanga ka mi ko o ka ka fainga dala fo le ngalengo am salo le fo ka le bole van ka no I se filingo le ko i van ngai ma o ka di le lang ka ana ya o la ko ngi fai fai mo sa o ma fai nga mi ko le e sau loa la le tu ainga fai unga fo ile mana tu oto o le amana tu ai fo o to le fai unga ile fai ngo fi o ko fa masingo o le pan mengi da tu si tu a war ko fai unga au mayor ko fai unga ngale la sa malai me uma a to sau ele lava ya o nga ka ko a to sau e yai o na tatu o no winga la o dis ka ngai de yo a ko mai siong a vuisione ne Tasilia former officer, police officer. Vuisione. Ya, si aminga la sau ya vuisiong ya se kulang ar vuisiong si aminga. E le lei ai ka wa lo fo. Pe fo le fingofie onga. Ya. Fingofie onga lofa. E sidia ko ele lofa lo le fa sala o si. Sao ia ko ko e ali ko ke nga wa lofa. Fa pale ninga vo nge fo ka la yo me o ka lo ko lofa. O ka va ai mo. Ok, le vai ko ska ka vo le e sa vo le pis ka taf. Ok, lo vai ko ska ka fa pena ko i. Uso ka vo i en fa inga fa ko inga. I se fai unga lo ke mai malako. Ya, e mana tua fo ile a tawai upo le tunu u e ngaule si lai le fai. E iei tangata te o tātou mawhauwhau o tangata fo ile le mamafa. E aku wai o tātou kere nga ko wā ai le tino. Tau ke wā ai, ai o le wā ai mara sila le atua, e sila le loko. Ia tea. Se lau pasenge la uia pa vai i le team. Mana tua mai. E le te tau foi ona fai ni fai unga i lunga o influences faa vaenga faa upfai. Ai ore sa ilinga ai o le amio tonu o le tatalo foi ia o tau maua le tau faa manino ma le tau faa totoa. Ai loa ua soli le kula fongo wa iai faa maumaunga alo ia o le mea ngā le fia faa fonga ia kungu. A tau si le fia fo i ele ai ele o solia
ai o tūlanga ai o whaasoa lau tele ai foi kangaka o le nganga ele te tauna fai e tātou foi le mea foi lea mauarola makua vangora akiri ro nanga e foi ka koe o le me fua koe fua mai o le me fua mai e fua a o le mea e fai mai le mea sa o le nganga o le tua o le mea piko sidi pefei ka iei kangaka fai mea sa fai le mea sa o mana tua ile a tawar fa malosi o le matou lotu le aso sa lenga o I kongua le mea nga mafu ai o na sasi le fai unga saulonga fai nga ia la kuai le fa umakia a maleka povi poa mama moe popoa ma le kupu a kaku ai alu waku fa sao le kupu fa sao mangu peki ai fa siokia uma iskaka a maleka mafu ai sea e fesiri yaku Samuelu ai se awa e fai aire ngai mea o fesiri mai le akua ai kali mai ia saulo o le mafua anganga o kango ai sefe me ia malave ai inga ia hosi ai le kaulanga ile atua a sila ngai la le atua tau foi fa manatu le mar fa fonga mar komiki nai fa fonga mai o le mafa ma si au le mar komiki ma so se komiki ya le la kapenga e filifilia o tou su ele me ka ora me kongu o le fa kongunga ia nga mai ele tua ia Samuel we fai ya saulo fa umakia amaleka kupu ka o kamakange kamafinge o pepe fai kaule le tuspa ia la sau ia fa kongunga ai aru ku saulo o aru ku fa sao le kupu fa sao mai si vai ngo au onga fa sao ma povi pepeki ma mo pepeki ai e fesilia ku ia Samuel o la me le e faia ai fai mai o le o fa le ina e osi ai le taulanga ile tua fa mai lo male kua o ingale ngai kai ma ave se inga e le opura ka umer kuspa ia inga e se ma ka ukia fa mai o salamo kana le ale kua o salamo ele filifilinga o e saulo o le fa ma fale fa ya ku mo o to ia tu lo ta mali I ma fionga ia o kofia I komiki ngai awana I fa tainga mali awana I o to ma fau fa pea onga o lau kama o lau kenge o lo uso o lau vaenga awa leanga e koe fo I mai le akua e koe sa ili mai I kofinga ngai e faia mai le mem fa mai e o sier kaulanga o I renga mafua I le skala le tua nga fai ia Samuel fai aku ia Saulo o ke le manga o inga kaulanga ai o ke manga o ilea falongo e sili le falongo ngai lo le kaulanga e sili fo I le usikai ngai lo le nga o le mamoe ngai ke fio si kaulanga mai o inga mawai upunga o le matua la le fa malosi fai le mea sao ai so ia kau ke fai a mea manga ngai wa o le mea ngang kupu I wa lua tu Saulo le fai a le mea sao sa polo inga ele kua ai la ku fai le mea manga ia o la le mea manga ia fa sio kisi ai sefe ai fa mai e o si ele kaulanga ile kua a to mai nei le soifuanga le nei le ataua e ma fai ona tatu fa peatu o le makua manga ia o le mea Saulo fai Oi ma fo le nga e mai mai oi mo mai la nga e la ku ro e fisili le mal reason what's your reason ai fa mai to make sacrifices to the Lord anga palasi mai o soifuanga ngai le ka ko ke ia le ia taua o ke ro ele ama se le fa pe mai ia maria ia le ma ngai ia fo ile me mai le anga o ka ko e kumu le au fai me manga ngai a o fisili esa o fisili nga o sa o me le ka ke ngau ngau e fai la na fu ai ona fai le tala le ale tua e sili le usikai lo nga o le mamoe poa ai sili foi le faalongo ngai lo o le kaulanga a faia o le poro inga ma le faakongunga kili le lo ke fa kor kala le tua ele o sa ukala o le faamaro si au foi mo tatou le mo o tou le o tu fai komiki su e ngai ma me uma a faia o le polo inga po le fatonunga a fai o to mawaina
o maua reason e te tau ai ona faini mo lianga matulanga whapena. Se oe ko ke mo musu whapea langa le la ai loa le laro langi o kou ngei lenga mafua. E ai. Ai ia ka uka ua lo ingoa, ia manga kua pea lo ingoa. O oe sa e kau la mua sa i dinga ma le whainga o le amioto. Ale ato. Maro, e whaingo fiela ko ngā luenga o ka mai whonwhika lai ko kongu le i me whaimuka i ala. Ia, la fua i me, so, ia, kako kalo ia i ngai ia maua se whai unga leima se whai unga fwoi. E whaimaka i ala lumunga i awalanga o makua leanga whai ala wa ia whai pulenga i lunga social media. I lunga social media lea makua leanga whai e whai pulenga i kokoro. Ai, o le sa ili e whonwhikare la o mai kaua. O lako kaukonga sa whai. O lako a mio kauoro. A masa le a mio. Ko se kipe whai. Ka apuso le lasa wa o le a mio. O le a mio. A mio kauoro. E le ngake kompa mengi a fafo. A fafo. Ia. O le whautuanga. O isi ka ngake vai kuru komiki le tofi mai. Ia ele na mare la hina o le telo li poki e ka ume ka ngaka o kouso o kanga kama ai la le ta ua tua na mea ai awane ingalo ya o tou e tou te afi feafi o ai soro wai loa ume le ku o ai kama kuira epa o ai kanga kanga ola ya kuira epa o ai kanga ola ya ai o ai kanga a e tou te ta me milo solo o lea wa no foi fale le matenga paua o lea o le kaukau le mau a fai o le avangoa lea e prova i lea tunu e mongi ya ko ke fai ale mea kong avangoa lea avangoa kongua lea e oi fai o le avangoa lea o lea a maua e toi whasa o ai mea se ma tau fai a ise me ta o se tau tinonga tonu e moni ma wha maoni o ka kou lea o le si vangale na tula i mai le tae ona le la o lea ua wha ma vai alo i ale esa o ia. Ia le fionga ia tu ia. Ia ro monga. La ufa ma vai le fionga ia tu ia. Le la fa karika ko foga ngele mai or kom singa fa nga palo que se aso fa ele. Le pa election pa fa pe fo e ni se e ko la ko so fa ko. Mai fo nga mai pe le ka wa nga ile ko maro e de se palo. Ia la nga de ka fi fo ia. E nisi le kumalolo le la kwa kula le funga komsingo fenga palo ka e mai ia saso ka fakali pula saso e foi ele pa election da sa fakalu mana ia ia o i foi la tatou va ai i le tulanga o le sa fata tonu foi le wale ka ke tele tanga tau mai fa pe mai le atau ia te o mai tatou por kalame e o sa fakala e se mai ai si ku malo o fa tu ai se afa mai kamala ia afa mai ia kasi ia o la talamoni le o te fa yatu o te fia tari tonu i le mea ai o le kai mire ngei i lo wa ma fau o te le tari tonu le anga e malo si lava le influence mar ku lei ale porokiki e fa ale anga i ngai le ko fa kasi ko kongu asi ka ko maka i kupea a moni la le mele oh my good boy e forever la ona o fa pea o sa faka e mongi ma fa maong al temine te lo mai per to se furu mo na tupu tangata tau loa i nei ni usila mai le tu malo sa fata o ofisili o le hari se kala e fisika ko palo ko mai o asia kala ko va ai la ia o le kuma lor ngei ele kai kasi ale leo e tasi le loto mana eva ya okay karo sia langa o ke karango akor me foi nganga fa lele ma ko vesi ngango ya sa ole le ya ke ma ko ya foi ngai baya so ke sa ngo ya kule e pa e fa la ko sui ma la wo illa ko sui isa faka wa o kala nga kule pa ai o le intelligence sa mo o sa faka mo fius ko inga ka wa ngausis e ka mo ina rei chapipi mana tua na manino la var sa noanga la fionga ya tu ya ta mar fale
e ka fai ka ua whakarangoanga siata malei ataua ia ai se isi e oso e so sofa ko fare ku malo male au tasingalanga o le mana yo i wa unite ia supporters al HRPP mar fast ai ma we pe fa pe ve mo ko rua o i wa unite supporters o e nga ku mo ku ya le HRPP ale wa wo mai o mai ku o e na tu mo tu pai i le fast le o sau ku pai vai o le mea kongua le fa apea sa ka kaunga fai e vai monga koru. Bo toi ho o yeila o fa asoa langa o le la ka ko koe asa kunga le vau filifili lea. O ia nga o fisiringi ai pe iai po o fea ka oko ai le lango kuloua. Tu loua mata ua atua lau fionga nonu ma takia ia lau ki muia ia walanga ere i ngaru ese mga kou. Ka kia fo ia ve atawia ia le si fo ile nga fa pe ku ar fenga paroka bo mo fa ka ko ya ka kia la o le fionga ia nonu o tangata tonu le na tatou fa tali ma va pe sau publicly e faisa nga sau ngoanga ma fa ma va ko ia ma ave support salona i tu malo malanga ele o fast a ko le lo o fast ai ko ngole o to tu malo sila le mele sa fai e tu pai mena ta o tangata transparent ma loko iai le na matua fai ale fono le nu publica le sauanga ma ave lang fa manguia o le kali la tu ia se ivanga na le ataua o se sa fata fo ilele e nofo ya pia ele la kukuai me fai ele mamara awala nga o sa fakalela au so fa la vela vermela ia ai fa maria ku sa faka po le ar ko fai mai lava e kasia o ko i kai mi ngai lo wa ma fo fau e ia e ma lo sia por ki la fai ku le ya la fai antio vai foi tatou e o le ale pinne o lo tala ia ka ki ia la ma ko ia i vai singango e o ai le ku malo la au le mali to o to bana tu e o ai le ku malo sa singa le me foi le na tu pule na atu ai to mo molli mai le tu malo o fena ye ele ikari ngai o nga ko mo e le ki nga foi le si ma fine foi le na tamo me foi na ela le wingo la tala sau ya ma ko visingango o le mea kasi wo ngai ko inga sa kaua ku lo se ma ko ku malo wo fa ale le furu ko o le runga a inga o ma vaenga ma ka u ya ile ai se pa lo ka yo fenga ye ka viri ya o ma ya ngai ya ka kanga ya ka si ye ka ki lo po ya le na tonu o le vaenga ta pena le na ia mo sa fata si tatou tilo ia po a feo le ato e fo ia sa fata ile latou a fainga palot awa e fa la wiloa at la tele mai lo no winga ia o ta pena lo ma fai lo mai ia tatou sui tau va ai si ka ko kilo atu mo tau tanga i official fainga palot fionga komisina ia si tatou tuli mata po ingi sui o le a fa tu mai ia tau fituri fatasi ma le fionga ia tu o nga fase fa manguia sa fa manguia ga sko ingo kulepa ai pe fa ya o me pe kaulo ma lang fa manguia sa mo fo pan mi ia a ma ko le fo le eli se sa nga kulepa fo ingo fa ma vai ia kai li se ia e o ma fo sko inga pe o se nga kai ia le la o ko fa lang fa kai fo inga na fo lang fa manguia nga fo ia tu ia ai sa fa fo ka ko nga lo ki mui oi lo anu fa to lo ti mui ia langa a foi le no fa ya tua e alua e let the process ho lenga o laile i proven guilty in me fai but o le o mauti no o to tonu le tangi ia e no fo fuala
Wa ko inga la ngonga yu ke kala ngoko ya e no fo to tonu e no fo lava ai le manofo e tata pe le fatu pe a fai e lo ma si la fia ya o kua yo me la no fo ma va ia ai la fai atu le me moni lava le lo loto e ataua ma tu fa fonga mai fo le fionga ta mar fale ya tu ya ma oh yeah I speak my mind and my heart and my soul ia te au a fai fo ia se alu i le HRPP se o le uke reo fai ngā mea pingi le paroka e moma e le atu o le process of the democracy pingi le ango le wingo la utala aua ne i o ta a fai a ua finga ngalo malie hare ngale ku malo ia ele ia se si le loto malie then that's fine a le winga le te fai atu ai a fa apea e iai se isi o lae e fia alu le HRPP pe ku ko kasi o lae anga vaa ai ona ole o se malo si anga fo ile fa o la ua ia tau le mau o la fo itu ua lalo la u fionga ku yama pa i ore ku malo a wangi ka ko a mio i me anga fai le HRPP ka so i ore i ivio maka le melea o le mea lea o le fosi o le aia ka kau o rangaka. O ke ku maa losi pea i le mea lea. Pe a whai ngā o la iei le. Pe a whai o iei se isi. E entaito fo i a mawhai ngā mo e le i ataua. Ai ona o le a tau mia. Ia. Ke roi ke ua le fie se si laka wha aso. Pe no whai atu atou mana o i mea sa sao. Le wa waku mea sa sao. A whai ngā ka kou fia o ese mai mai kupiku. Kau ke le koe manga ngā o i mea wha ai kupiku. O isi lava e ngā i o mea wha ai kupiku. E kau mia langa e whape ngā wha mai langa o whaasā langa o forfolanga e whaasala mākou. E whaasala mākou pe a mākou wōma. Awana i tatou pe yor mele le tupu mai le pāmasa le apanga. E kofi aku e skamo kupuola isi anga sui komiki. Mai au whanga. Ai fora in fasala ngai pura mu fasala. Komiki ole a foi. E momosu va ai. Lea laina mata pisa atu ma pisa. Auange I kako wa mi ai. Mai kala kus pa ia. O tou olo ile la lolangi e awan ne ia. Awan ne ia ve o tou oni o le la lolangi. O le kau ki le la lolangi awange o le kau ki ko kongo me fa porkiki. Ai au fo i o kako para palai me ngi so ya ulaya a faia te si le fia la ufionga le tamar fale tu ia o me uma ma le lango le fast la lango le HRPP wa tau tasi lava I le ufionga matanga tasi ya why worried ya le se me me popole o ya fia punga I lunga ki ruka va punga o ya fia o so ai Inga fo ye lo hai. Ya. Pa wale po le fo lele o limo le chapipi wofi como le kumalo. E fa kuse si le como. Nga. Pa ora nga le sko. Ore tu ala lo le la va tu mo o ele ala a papa ya ku ye kingi di. Kingi di mo le chapipi. Ore ku ala lo. Popole le kongo ngofo le lei popole lo kumalo so ye ia ko ki popole le fa maria inga o kangaka ele faia mo la ko o ko mar ko kumalo. No, ole tala. Ole aia kakau. Ele lei. Ai awange ngalo, awange I kalepe inga e lawa ia kakau. Lo tou vale lei mar kausinga mamalu o mea kou kumalo. Onga o lo fia o so I lawa ia kakau. E iai le aia kakau, ai ei foi le fua wha kau. E iai le pakua o yo ngā mea. Ai le mana yor pale ngior ka fa so le ato. O ila le te sila fia wa ia kaka HRPP. Lai go fo longa loko fa pia. Ia le ai it's okay. Ko u ia la fio ngar kamar fali. A le ma fai lava. Se uso. Se ora wa ia ka se ora wa ia ka. Ala wa uma na failo na ia manatu malo na langona. Le ai. Usapo ke kar fast. But it's okay. Wala va ku ia langa I trust him. Wala va ya runga ia wa va o longa fo ngai kai mi let him fa uma langa pa ia inga. Ia. Ko inga loko nga ka kaunga loko ai.
Io, awa e te fia oso. O le upu monia, awa lava nge i o kou se e kia le merenga kupu ia vai maunga. E za ole ia tau. Le lava tu le tu alalo le leile nei mo le tato i tu malo. E le ole ku malo, ai mo kanga kakau va. Kakau so va. Awa ne is fa aseseina oe. Inga nge ke ua fai aku le vaenga lele. Vai fai la oe le merenga kupu mai ia vai maunga. Le ai. E mafuanga ai ang fa pe ile sa pasui o vai maunga. I knew it from the beginning. La nga lela la ufa yatu. Le ala foi le nana uma ngaka se maku le inga ma lo sikulo. O skamo le fionga ya tayoli. Ngaka ile aso nga mafa karangwa. E sa ori atu. Na to chile sila mai ele fa pe nga ko e sau mo ko e mai ka yoli ma matua tele ma papangu se ma tu le yatu. And do you want to know the reason? The reason being lay at the war, the ilo ke le fongi a o oka re ko a kele o fast supporters. O e na lango ya nonu mua maenga lango a sole. Ko I vai lua inga ma meli leo o fai ko wa ngai me ka u. Ele ka ua ko wingo anga ko ke ro ko. Yes. E tau mention na tulua te yo li iringa kai mi ko ke meli mai kua ko ke meli mai fa mai siaka fa mole le hai lang ola manga o ngongu e alu lang o puia ele leile ta watu le ya tu ele leile fa mangingo wa ku be ya lenga e kauru o le fo ko ka penga fa mo le pe a to e fo i se fa nga palo ta pe fa maungia me ya o me langa lenga kula i mai o nganga o lo mai le ya tawa e ke le la le fa le kung o kua pakakua o I sa le ya wa ngaka fa ka ngo yes ele fa pe na matua fa lu ngai me sa le fa lu nei na o sa o le manuia le tau mo fainga o mo wala va noi nei e ole are ku le ma lo si mo me uma e o tangata fo I e fa lo to I fa le kanga kai nga so de o uma no fa so ai fo I le fionga ya tai o di malanga mai ai te sila fia na faita wina lau palota ona e ese le pungi loa e ese le tau mawhai atu o le vaitele ma sapotas ese o fast ese fo ile mea na furisa I ei loto faa loto I fale lava e iai le kangaka nganga ka amilo solo ikua e makua upuia loko kangaka leanga e fua I tangata ie ko mengi ma meli mai kua mawhamai siata tau ana whaelo atu. Ele ai e o isi kanga meri mea maka umai ma te le fia le whai unga o whai o le halu una o tai o li ia te tau fo ina ave le avan mai. Ia a whai fo I dengo whaafonga mai isi kai bi o ngi maa whaasoa le ma ke a whia koi. Ia e mahanga ia fo ia ave le avan ngoi ia nonu. O rea ma ke kau ma whai e kau wha leo ako in the most professional way. Me yang kou whiko rofi mai ma kou o mai kau mai. Esa. Ya ola ngala. Me fu anga kongo nga ke ko fa pe mai vai mo ko. O le ama. O sa fatala ele ma waila le melia. E será que sa. Do you want to know why le ya tawa male to tele o le tato wa porkalame? Le anga nga sawa tupai. Kau. Fa ai loa fa ala wa tele wa ave lo fa kuanga ya tu ya. Anga saula fa penga fa te inga. Ana fio mai la fa penga ia iPhone. Ia nonu. Fai se la press conference. Sau wai ma vea kawia wa o ngonge I lenga o le la auli na mari ko. Anga o mai la ko koru le sa fa ile le au ka fa pe mai vea kawia. Fa pe mai mangongu Samoa vai maunga kolu makako fast supporters. O mai inga ka ko lango le wa ave le ma fa moe mong anga kopu le mea nga e ese la le unga. Peikai. E le se mea nga kupu. Le se mea nga kupu nga o e vanga mai ngunga i nga maua mai nga yaka ye. Nga fu ka senda ngai nga me ave o famsingo. Le fai o faleo. E vai ka ko ye.
o ina o wiloa e ese ke sia ia ai taru sia ia ai tauru ia ai toe sanga tonu lelei o le isi ava enga o ke fia o te fia fesiringia lava ma tau sa ili atu i sa mole atau o le na maua fafatala foi e na uma o le palota i le asofareile ai kiu kanga koriku malo i le skoanga i official fongfofokua e ka kaunga kala rola ko se lauri masfuru o le la e tau su e atu o le e pe se fa maunianga ai pe ai se a o le fisidi ai se a wo ko va veki wa ile skoanga yo ngai ko ke loa o le fa ko a umar paroka se i ko fa karia se i po le aso fua ma se siaso o le fisidi nga ai se a ua va venga kiu lono winga ai tau va vala mai il ta ua fa soa e ia ni nei folanga o ai nga fola inga la ngol mena na tupu confirm mai ma tala le auto ia vai mo tolu le to te fa fonga mai pe a fa pe nga umar pa loka le sfalili ai ko kiu le sko nga i official fong fa vai asking for your $150 wait for nga o kalanga nga fight nga kumara sko o kala ia o le fesiri fako a umar paro ka nga fi ai longa wa a ko fai ko mo mar fai ko ronga ru ale wa kiu le so nga ia manga o kala mari se lo mas fu nga yengi folo langa na fai na yengi folo langa na fai ya ai foi folo ya e matautia ya ona i vaenga ia ta hua ia ai o ko ke te o sau se e ia nga men ko ai ke o ko ke ile va ku dungo ngia ka ala mo mai lo waka o edek fa mai ai te o maulo fina mai ai va tu la te lungo la ke mo mai lu mo lingo la sko ngai the question is artificially foi ai se ala va ve ai fisili ai kulo wala nga leu te vatua o ia ile fa maunianga sa kiu ka nga kai le so ko nga i ko fongo fa vai e lua kai fongo so fa kasi ononu matai o liseu ononu ngo mera kasi tai o liseu ngo mera lua kai fongo ya o tai o liseu le foko a umar paroka which means e ka kaunga i nonu le fast ya ele te taula o na o tau mawhai fua e ka kala se fongo wha vai le aso koa ngai. Leanga o le iloa, o le lei mai lei unga o whai ngā pāroka. E ta pēu taimo o le o mai e se i whai ma sila ma kiro solo. Po o whea le wha le kongu mai ai. E le e te. A o whesiri la, o ai la le ula le uaru kau mawhai e whaingi folanga, le ua la ingo o ifo kangaka. O la ule atu ua lalo wha mole vai maunga tonu. E le o fa ku airo ko ka mo fai le me sao a fai ngi folanga ile kai mi o le paroka o ai lava o le a malo mai po ai lava ko usu mai ka ya sko nga ye maua ya ma ko kai se raudi mas fulu le wa aver ko keisi le wa aver ko keisi fa msingonga or ko keisi nga wa aver fa msingonga o la e kausao po ai kongu e onga fa kongu nga o kere kari kongu kai lo ye wala nga ole o tai oli ile singa ya nga paule me tatou te loa ma mauti noa le ataua ele saingi tai oli seu ile kuskope a foi le o mang fa mangingo mai nga or kai fongo ngo merkasi ele saingi kai fongo ngo mera lua pe a fa pe I fono fa vai le lua kai fongo nga or kai fongo are fast e saingi lo winga nga ngongo me fainga nga saingi ora fesili la ai se ala o ko poile me o ile nga fia forfolanga a o ile le nga forfola a ku mai ma me uma ya gele yo a gele yo le a lopi tasi le vaenga le a taua fa tai wo mana tua mai I ale mata upu fa lo iteli
kasi lea vaenga ua tatau ona matai tuina lelei ma toe sila totoa lelei ai le vaenga faaufaia le faatuatua i le atua sa mo utasi o le sila kokoa lelei kagaka ia e o aku e fiakau vavā i le fuʻa le fast po o gi kagaka mogi po o gi kagaka e gaugau e suʻe mea ae a lē faamaliaiga mea e magagao ai o ka mamua ia le koe faasagakau o ka mamua foʻi ia le faagugugukulua e sa o le fautuaga mo i le lala wanga ngaring pa vai inga ia fe vai ia pai mongko o ngai le kasi ia ka ko ba ai ngor fasi i le i le ngai ka i le ko maro le le na ton ele wingo fa matalanga e kau ke o a kau ke sa ili po o freale ma fu a o le tu la lo ai kasi le va e ngai ko silange sila ifo o ai kongu ngei ka ngaka e fi o aku e ka mo i lalo le fa mat o ai ngei ko ai ngaka o ni tangata a o aku e malo le lei a o aku fo i fa inga le lei Langa nga makua mafakia le kulanga o le wha maongi ma le loyalty. I le mea lea sa kupu mai lea. Le nga vahet fonga wa awhia mea. Ke le, e a whainga. Neu kau awe mea i mei. E mo o mia la, le lei le matua screen le lei o ngiku ai ngā kangaka. Pēri tangata sa o aku e pēnga on kangaka ngā koe wha o ngāle ngore fastea. E ka momo e ai. E la kau ki kau wa ai a koe ko inga skaili rea. E le wha pētau te whai atu a mea o papangu se kalanga i a vai mo ngā toru. E au ngā tasia umaia le to tele. O le tele le na. Ka tau turu malolonga. Foi mai. Au le to pokalame ni vangole. Afi. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Toi is fulma 5 minuti o de tale o le tu live feature nei vanga o le afiafi le ataua la tatou atu i tatou faasisilanga. Magai. Ia, le vanga o le afiafi. Ia, tatou faasisilanga mua o le tatou Kui. tuinga. Ia, o le tui lea o le fulu, tui o le whanau, ia, o hau maku ai ngā kui. Ya mo tangata matutu fo i ma vaenga whapena ya e taua le whai o loutu i pui i le aso to nai aso ono o yuni. Iwa le tai au le afolelua i le afiafi ia i le tato o Mangry Club, Old Cosmopolitan Club, Iwa Sfumarivalu, Beta Drive, Mangry o Kalandi.
o i mangele tau te sila fia le roundabout foi le lumo le back and save i mangele le i Beta Drive e se ele si roundabout le ke arunga i Kongo Shopping Center au i Beta Drive le la iai le kalapu po le fale nai au tawhatonu lava o le Carl's Jr. O i nā tōnu lava la le whai ele tātou tui le o le tui pui pui vaccinations i le aso lea ia tā uolo suatu so o se tangata lava a e whingalo fo i te lato si aki lo suka koko maualunga me uma nei le tele te fiu te nofo i lau family doctor so atu e siaki pakalau ka vale mana tua mai e le oni tātou tuinga fo i ele sa whai or COVID e te alatu drive ai whai lau tui whapena no e te sure lei lava pakalau ta vale i ka pakal nai na ai e suatu fo i uapisi fa mole paka le ka paka wera back and save a wangi ko fa ye ngo fa ko baka nga e ona e suatu la ia le langa e fai to tonu le hall e fai to tonu le no fo ia e fo le tau mafutanga o fo se tau mafa mo o ile aso ia me se ho nai pusa me ai e te mo ilo ai nga pe a fai le tui mo o e malau fa nau mo le fa mani no ina tele nisi le fisi mai pe drive le ai paka le leilo sa ona e suatu le to tonu e fai to tonu le hall e langa fai mo pusa me ai ia le tu langa le na ia na e to sa waila ia le lau ta vali e le ma faina ela tu foi le fa mo o mai ni se fai ni tu inga mo o e lo li mai fa foi lau ta vali le ai e si ila fa na u te la tu tonu ia ole ai foi ta to wa ashes ma securities ia e fa tonu following na fa mo le foi aso to na ia so to ta to felo ia le si ta to fa se silanga ole fa mana tu fa ta ua tele le ta to fa se silanga le nei ole ono se furu mo le fa to sanga tu to tasio sa mo o kilani ole o mai a ia tu langa fo io ta to vendors ma va noa ia sa tu inatu ma ole o fa tu mulia o mala i ta to fa le ainga ile aso ai fa mana tu le tatou porkalame a matalia i le afa o le fitu mana tua sa avatu mua o le ono ia le ua mai le afa o le fitu lono winga i tauna ta le fitu ia ua se ei po wa e fio tu foi i le aso ia na o le drop off lava ma le pick up le me fatanga o na luele ta avale tatou VIP si tutonu ai fa mole malu lo tele o le atunu o le am faio na awa yatu le tatou fa mo le asonga fua asau nei ia ole aso malolo sa ili sau paka ili fafsanga i male shopping center mangele la tele ka paka nga man tu ole aso malolo ele ma fayo na paka ina ni ta vale to tonu ka paka le farsa mo por mota sa mo ona ole a fa du mulia i tatou fale ainga ma tatou fale oloa ia mo le ala vaso pe ir skydi fa free market foi le vatu lo fa nau ia e mesi o lo ainga so o se tu ainga tau mafa ia me se fo i o fa taunga ese o le available lai le fo yaso ai a e so wat e ava no ka pakala fa sanga mai o ile McDonald's foi le shopping center o lo ava no fo ka paka ke le fa sanga mai le situ wala foi le foi le ngor paka ngai le si e le pakala nai fa sanga mai po Dave Longi e le ngor paka le situ wala e ma fa yona e alu e paka ina ia na sa vadi mai la ia le mai fa afio mai le tai au i to tongo le tatou fa moe e afa loa le fitu le tae au le asonga fua a mata loa le sauninga o le sisina o le tanga vai o le tuto atasi o si o tatou malo ia e fa manatuina au kilani fa fia le tatou fa ilpu ia fa fia tatou au siva a onga foi ia e maisonisi o au siva fa fia a maftanga o le a iai foi le tatou pese fa le anganu o tapenaina e le kalesia le fionga le sea yo tara ya salili pese tu fa tasi taurungai mai so tatu fa fianga o tama mateine be pese te to tasi ia ole a fa ile fo yaso tatu feilo i fo i manisi o malo o le tatu watunu o le parliamente marka peneta so yo le malo lo tu la nei ia e mai se fo yo le leipa ia le tatu feilo i fo i male fionga ia te anautu yono o le tatu tama o le mo nga sa mo le sa ye le pili le o manguia o mai ka sitsen ona o le au magic hand ia o le fionga ia tu yono te ana ia ma le to tele lava o tatou malo ma fai pisinisi ia o tatou maftanga ese a fio mai lo ai nga tatou felo ia celebrations e te tala so o se tangata
tala so se tangata ia ai le fo ia so le si vaenga a tato yai I le fa sida silanga le mo sisi nga fu a mai le tato fono fo tua ai mai so o le maftanga so fa tasi fa fia ngai au kilani fa pe fo ile official tato kone sula o le aso sa nei le ta o le fa mana tua mai e lua tato sauninga o le aso sa nei le ta o le fa e tatala inai I le fainga lotu po se fainga lotu tele e tau e fa tau tai le maftanga fa fia ngai so fa tasi e tatala lo ia ai le tatou sisi ngā fua ma tatala lo ia ai le wha manatui no le vaiaso o le ngangana Samoa lo no winga te talo atu foi so o se Samoa ia o lo e papa au so o lava se tafo le tatou wa South Auckland a fio mai tatou fia fatasi I le atua I le afiafi ia e mole te tala lo inga o le tatou wa sisi ngā fua por tuto tasi a mese o le vaiaso ngana Samoa ta o le fala ale le aso sa la e mailo o fulotu tatou te failotu fatasi ai mo le faasida silanga I tatou vendors to all our vendors ia tatou stores ma fale ainga uma o tatou fale ie lea ua mae au na resitala ma tutongi lau resitala faafofonga le lei mai e taua lo tou au ai mai le sauninga I le afiafio le aso sa e mae aloa ona tatou faamuli lea o tou uma lava o le ai le tatou komiti fono fofoutua e faatu langa tatou fale ie lono winga a fai o tou faafofonga mai a tou fina ngalo tou teo mai lava ma tou fale ie I le afiafi lea o le aso sa ma faatu ina ia le afiafi lea e se kiua ka paka wai uma loka mo le usu mai le taiauna o na usu mai lava I ya lo ele to popole le fatu ino le fale ie a fai tou te maua mai le faasisilanga le nei e mo mia le tatou felo ia I le aso sa asau nei o mai le loku a le eifo ia tatou felo I le mai o le lotu o le mai ai o le lotu I le afiafi o le aso sa nei o tou uma lava lea ua totongi mai e tou fale ie ia mo tou pisinisi le aso e mo mia lo tatou au wai fatasi I le mai ai o le sau ni ngā lotu e te tau fo ilanga e sau ma e kāpenga mai a afia whaakuno fale ie e whaatanga I le afia filea pawar mea mau te usu mai ai le tai au ia o le whaatapena o tatou mo le amataina o le tatou whamoe o le whaasisilanga le taua mo o tou uma tatou fale einga ma fale ie I le aso ia a o le tatou whaausi ia le atau o le amatu wa lolo ai ma pi niu le I le songa fua lea fa ausi lea e te tau ai le ngo asiata walanga o teilo ia a fai o fa fonga mai ngisi au fa kau fa ausi ia e pule ha e pe ke fia me sa fa ausi le aso ai fa marurua nga o mako fa ausi au ke fa la wi loin e te watu ai ton e fesili I le fale ia le lupe fo I va esi e te mauai I nā le tatou wha ausi lea. Pe te vesili mō le ngō asiata. Ia, tatou wha ausi esi. Pe ia kamale ngō so la skonga. O kai. Ia la matua super extra le tatou niu. Ia, mō le tatou la brand for le wha ausi asiaka. Ia, ka whawhengo fie. Wako me wha ausi asiaka. Ia, le nā, ka ua ialo ngoa a tonu e maua I sau pau. A tonu, o kero whako e maua pau. A tonu. E te la tupo ila la tu le so le tau wai lau fa o singa e fero wa mana tua o tau ma fatonu ane o singa fu ali al tau e muli a apa papakiu mai sim e ma uma papakiu mea ai ese awane e tau ma failo ainga e su tu kangi papakiu kangi mea ai vela tau ma favela fo I wa uma sikaili o mea ai wa fo I sosi ese o papakiu e maua umai I le tatou e le aso malolo le tatou sisi ngā fu ai te tonu o le fale Samoa o le wha ausi ia tauna o kalau wha ausi suli matala wha ausi esi ia le na wha alinga mo le tatou tau sala le ainga Wellington ia po le tatou fast ainga ia o le wha asisilanga tau lava lea o le au suia le tatou sari o le tatou fono wha le masina fono wha le masina I le aso ma le taimi lea ua ta ua
aso to na itoru se fulu mero ngora sko nga ile sa ngi ile address le na wutu na tu lunga ile tar se fulu ma tasi anga ile lua ile au hauli fa mo le fa mana tu langa masani o tatou funutanga ai maisi o tatou la fonga masani a lo fangia ile tua tata ya tu lo to soifua masomato wola ile aso to faina male fa alo tele sai ni al fio te telefono pista se fo yo le lo ma le tatou ai nga fast Wellington ya malesi tatou fa silanga le nei fai pe la via so te tas tatou containers ia fa tasi ma fa tape nei na le tatou tu le Pacific Link me le pone Australia le fionga le tu fia ya fa mo na yo ne ma fa tu ya rita ia mana tua oele te nau nau au mai o loa o fua fa ele leanga mai Samoa e ka kaulanga e vilia le telefoni na o tone Australia Brisbane Melbourne Masini ona fa mala malama tu le fionga ya fa mo na ma fa tua le fainga o le tutongi na oi Australia ai nga le kukuli ai au lo ai nga malako pepakalo malako koko o ufio e vifoi oil mele ye tatou containers pauanga a mai lo lea e include ya mar clearance mar shippings awar me a fai o lo walo piki mai tua e selfa ma venga o le tu inga o nanga e kalesia ma futanga o to lo fa moi tu inga vai nga fa pe nei avanole vili le numero le ole o fa o iva o no tolu fa tolu tasi sili ai mo fa la utelina o le na au nanga ia veli yosa au te pole le amatua fa malemo le leita to mafur fa ile niu kero e fio kaka ia ma kore sole yo kaka langa a ko fole le niu le ke su ngua le ya taua that's what makes it different Oile su. oh Ia. kau mo se fa umata fa sala longa la kiro mai kala le mo fa kaka ole tasina yo fa sala longa mo le tau sala online le onga Don Bosco Technical Center ala fua ole ato to ia fa mai no tailo loto pa ia ma maru sa mo awa o ole au mala e le so ona fa ngota sa ngole ia se tau tai awa o pa ia lava mai le vau e o le fa vau ai ole a fa ka tonu le malamba ma vili tonu le fia maina tu sai ma fa mo nei lo mua ole a faia le tau sala online le lo mua sangato Ioane Poseko ia la fua i le aso tolu o yu lai lua felua sfumreono ole nei fa mo e toe fausi ai ni potu a onga fao popo ona ua faatupula ia le au fai o alo ma whanau o auto va mai mo a o onga ia ai wale lava fale a onga e te talo atu ai tama mateine tuai sa o tau wina i le rei lau mua i so o se tafa o le lalolangi ai mai se o ainga wo ma pa anga le nei lau mua o mātou mana o mia la o tau fiso zwani e ala e so o se leni e te ma au iai a wale nei wha moe taua ia wha manuia le tua i lau foai wha awhitai pule ole a onga Don pulenga ole a onga Don Bosco Technical Center i ala fua ia o la ua ea i Samoa ko malo o King Fried Chicken. Ole tatou falai barbecue homeland in the homeland. Vai. O luma o le fale o le malo o le a e vai ia i le tangata peise alapi. Fai mai isi peise Mexico. Fai mai isi peise Kuwait. Ia. Fai mai isi peise Inkia. Fai mai isi peise Inkia. Pakistan. Lebanon. Ai fai mai isi peise Sidi Savai. Le aso mua aso lona lua ma le aso lona tolu ole masino uni ole a e tofo ai le social to malo o fata milo i Australia New Zealand America le wo o tono Samoa lu ma mo tor malo tar se fulu martasi anga i tar se fulu mawai de barbecue tor su talal plate se fulu talai le oka ai e tele masaro salo tulanga o lima le layer ko malo ya toi foi mela ia langa o lengo fa ya kurfa o si silia ele malie loko kanga ka ki nganga makua pi ingiu le ngiu male a
e le mawhainga malili e loko ngaka. Le ala wa umano ufa yetu le au ngāru lue. Ole a umaro lan me tau o le pi niu. Ai ole a whai lol me tau o le malemo. Orongo winga wakele akuringi ulole. Ole a makua a whai o le me langa makua fia kaka ko folo o ngiu le su. Ole a matua fatu malemo le me ole a wha malemo lo i kukongu. O mafu. Uso ke mga whai lele kango kunga e peye. Umaro mafu fasi amuro. O mai lango o matou fa au si es. Io ia ile fa moi. Ia ile aso nga fua. Ile o lesko nga ingei. Aso nga fua ele tatu sisi nga fua. Ia le na ali foi lo lango. Ia e si matou tomo fainga. Tatu fa au sisi. Ua umal tatu poklame de vanga fiafi. Ma tatu poklame ia o hangi si mea. Fa umakaya. Ia. Tatu firo ia so te au. O ani si mea longo le leia. Tau le leia. Tatu te sa ili. I nei mea uma. Ia fa mangalo se. Tau te langa fo i mase ngana wale tau te mali ila fo ia i fonga va tele. I o a fo i suanga va tele au mai au vatu. Ia te tele pese nga metua i lo. Manuia tau rumanga le fiafi. Manuia fo i. Ia fa sau ngole nei vai ngole po monisio o tau. Ma fatu. So i fua. Ai manuia. A fio mai a i lau ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. A oe whaata pena i mono tu wa e seato, si aki mua o pepa balanga i da malai vane de tele. O na e anga ine i lau tu tau wavandi o lo o iai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i the security. O na e ulo whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whale olo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawhasa moa ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tongi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau i lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o landa se vahenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu. Le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Farmer Losi keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, it's safe. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lo matamo fiele mafaya upuna famatala Uanu merata sifo i oe ile pacifica La usamoa La usamoa
it paradise, we call it home. This is Samoa. Lau Samoa. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription
helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. You call it paradise, we call it home. This is Samoa.